wakoye na obi pese ohu operation no kra senia esikoye broni beka se pictures ni bi wo hono ma eye gory enti entimi nyini nyina enkyere mu na emom de ani da ho kakra eye kakra no ene ye bayi mfonyi no akyere mu na mahu ye nua no bra wa bra ye nua no wa bre chesade na na ebo no to wo no yes say ewe say 5 kilos so say nya sam ketwa na say na ye nua ba no na ebo na chi ho na wode nam no enti ene nso ye bese esi ni nkomo no so ebiem na ye hu bebi a enne se ne na pomuden esi etie ne yekoso a eda konfa no chi fo nyina ye da mu nyina se free CEO so Professor Ochiade Mensa Director of Medical Services mu nyina Dr. Kojo Sabin ene mu amaka nyina mo boa ye ma ye nua ba Linda ni operation na ye successful no doctors mo ye ma femu de ye damase ye nua no mo so amusika ene boa yen e ma ye operation no mo so ye damase na ye nso ye de mpaibo eta ye kire na bibia wie peye no ye so ye da ye ho ase na mo amofie so amobo obi ta ye chi no mo so ye da mo nyina ase ye di dwumadie ebro production team members no omu enie Nana Bila Kantanka Madam Faustina Derry Spatus Kojosa Akodie production team members eno no na o se be come from mem digital ho no head of digital na mu edru sabre ya uko streaming room ho wa ako not ye chire eye belu chirasta ho fe BPSA oti ho nana yawo se man se boy ejuma na ise wan yes no o ye no French ono so e wo honom ena Emmanuel Kwame Vadi ono so the Mike yen o se me bona ma boni dia say o Mike ye biom eti say me na ka ho Emma enso e ka ho ena ye di dwumadie ye de ebremo ena yen regular panel members Reverend Sia Apai Life wa Gina Konya yes yellow ka ya wada for ne du ya wada say ya ka yen tan she yellow ene me man she ene Reverend Sia wa she yellow next week me ni na yellow sisi ya be sha bom Reverend Sia Akoma. Yeah, me dear. But your way. The road is already. Me cabro who so you with him style. Be I say me who pa word of negative energy no. They say was na dia na girl you walking. If it's be a oh can be a hospital be a seven be a oh boy eh asebo. Enti no so we be able call there. The road is clear. Yeah. The yami asipa. God is Otokonadu. Otokonadu. He does and he does. He does. Hey, rough way the Americana. Manona you do papa he does or he does. Peggy. Aunty Bea. Boko dear. Eradigu so she. Ye de nyame ase papa. Pen ran outside say body nim ko yie. Ori nam ni wie ye no. Ayasemo. Aye yie. Aya namfo ni do sisi ni pedua. Ya irade be hwe ye. Yo, eti what Reverend Sia Apai Life nka. What Peggy nka. Ene ye maame queen ebia na ontimi emama meka yensa. Enso ebia wo bia ye gidi say ono nso otayechi Papa J enche bia ono so beji na konwa mo bete ono so enka. Me a meti akonwam na medi chiame no. Ye fra me Beatrice Biogabra. Ubetimi afra me Aunty Bea na nka ya wada ye fra me ya Bugatti enso se me yi Bugatti de free ho ye fra me Aunty Bea e na ye di dwumadie ho chia me ne ye de nkomo abramo na ansa na ye bekọ ye nkomo no so no safe ya na odo ofidie na to ha na o se enkonfo ya se me so me wa se me pesa me de kọ ho na mo kama sem ema me a ye number production line no e 0530 507 849 0530 507 849 for your producers na won komo no fabra ye wie no na wenya solution wati ibi wo krampo na wo betina ha sei na won ka wasam kra na nyame wo konkro tajumedie na chi no krampo ntino wenya re chechire na wenya o problem no wenya ho solution enti your production line 0530 507 849 for ye na oni your producers no endi enkomo na ye beni fufuo wie a ni akohwe ye ni aba no ne surgery no ade na ebo na chi no aha ye pesa mo hwe kakra bi ye yi die ehuni nyina efrimu na ye pesa mo hwe kakra na mo hu sei se kabusika na be kan ye nsa ka bia ye nua bai sa bre kra ye nim senia ne dabro mu esi eti nti ye pesa mo hwe na mo hu sese ye gi bibi free mo hono mo a
sebio nya de ye kodi na ye de ye nua bi a sebio no ne botom nya ontimi nya nti no na ye ba na ye beda mo ya ka chem say ye production na ye no sika bie ni wa fa ye nsam sika bie ni wa fa ye nsam we hospital bill no straight ni atua ni de hospital ho eno accountant na code ni wono ho na ogiska ni bibia me say obisa me code na me nim reverence ya wonim Peggy wonim chief executive producer na bi na kra wonim this accountant it is ka bia mo de breye no ye de enti a mo ka say ye mfanye no se be ya ehun hira no e beba mo ho enti no ye kwa akodi fufuo ya ka che mo say nyame ya adom na ode nkwan no dom ye na ye nim say Awurade adom so enti no ode nkwan no bedom ye ni abedi fufuo on the 10th of August 2024 ya na se bosumi a ye besim ya ka be na wotwemienu na ye baba abedi fufuo yesisa fufuo we eya honhom konkron edition of Akoma FM fufu party esa se ya ye de edi kan na ne ye fufu party eja no de tosu mienu fufu party oba no we eye miensa the honhom konkron edition of Akoma FM fufu party ye ohiane warewa ana say asanka na enam no bobosoma me o Aunty Bea said ye kan ye no ye guso ye di ho juma okay chief mate no are you ready odene ho so obi de naba na me de kenten na butu ne so we dey butu to so no odene ho so baba bedru na said ye status ye Charles ho juma senior man Charles no de me nsanim ho na Joseph eno so wo nsam Joseph okay eno so ye be ye ho adwuma ye nyamienu ye pe baako aka so sa intimo pe baako aka ho an okay into obi pe so odi bi brew kra na kwanya akwanya da ho no so hunu pepe mu anase hunu event organizers na ye sabeka ne ye ho adwuma ya te enti eno ye nam no we ye special delicacy enam no apart from we no enam bia bi aponche odwan me mu ena de tilapia kobi prakontre kehuro jawar adwene ye see o different adwene types so me kra na menim na wo ma no moto adwene na ena obo se ye wa adwene ye see o ba ko bi eno de wo koye aduane ama panyi bi a eno ntimi ye ka se oskani yire ento adwene mubuye if you say so skeni o tato adwene mubuye a wo bedi wachi wade okay adwene different bubu fra na ye fa na adwene mubuye okay o skeni yire so de adwene bubuye mfa wo ho oda mu no de wo pe no okay o oda ne de noa de abro tie o skana ota de adwene mubuye echi wo bedi wachi wade se bibi bebre ni de afra tini ye ka se o skeni yire de ai o skeni yire de nka adwene mubuye de ke fa ho ben na nra so ka se nka santini ba ni opepe ni ba nka ngira nke fa na we de fa ho we de fa ho o no de no ko so fu na nim ntia na ka ni wesua tani ba yira santini bia ni ba Britain okay enti no enam bia bi ebe ba se tilapia nkwan ebe wo ho ye wi ko bi nkoa na ye beef kakra tuma ma e super ku me ka ne nyina bo mbonde no aya ne meni je ho pa onya kewuro kakra de tuma ye kanese asomudro ai bonde de ade sa ya me bie na echi me sasa na re ni aju asomudro eni asomudro nkwan ne onya ko bi kakra bo ni fe ni soup incense enu bi se ye sinchen na e de kewura atoso na eda so ye nya ye nkruma ne twumoko boys no omo ho belu chi na ma hwe twumoko boys no twumoko boys and girls marketing ka mo fie ka se mu twumoko a mo ka se mo sa mo be hyehye mo ko chobo a mo twumoko style bie ama na no mo we nam no ye no so nchira ai efi ba be sia bi o de nam de ente se aponchiti o de abona no na wo hwe enya asem keto me se ye fufuo party ni sa wan ba bia na se won ko ba bia na mi nyankra bi free dwaben papa ne se me fa ntu wani mu se je se fufuo party mu ba dwaben ho na bibi ba boaten mu ba ye bi ma dwaben fo na dwaben ejo so sa area fijasi sa area ho e cha kro no na bibi ba boaten won komo no ye be di are se ye betimi abaye special edition e di ama mo sa side no ho na enu nyamba so di na ye sra mo mra
10th of August 2024 na sada de frantuma wo shawe na wo hot pants na ahye o sneakers na ahye Lacoste video guso na eba no na oni dwabefo ni nyina na omudi akire na maba aha mema ne kito mayewa no na omkito mayewa no enkwa nkruma ne yesa guso no nkruma Aunty Bea ye free o free yenkwa ifia etimi aye cake ni atena se ni edi aduane ewa ha but esan say ye do asanteman na ye ni sodwuma bia aya o meboy me edi ni nti ye say obia amra what are you 10 cities na wo didi almost 40 cities a wo mo ka yes eti mo mbra ne ye mani fufuo no me se nkwan bia bi beba ase nkwan bia bi nkwan no so nyese se bi o mo de be che ye free nti no na ye no troka Akoma FM ye do mu nti ahye da abo ho ka eni ya to niama dede ma ema no mo be ye aduane no so ate ase eni ye de akoma mo ti nya niama sabio asa Aunty Bea ne kita ya yo di line so gibio ye gibi ye dibi na ye dibi ebi asa sofo si obedi bi na wasa de sofo so di bi odi besi akofie nti we nya sofo o sa sofo nkomo mu ni di abonten but we nam say ye ya na ye nti na wondim say ye mfa niama basa na be ye nti Reverend Sia Apai Life onu abedi bi no hwie a wase agibi di akoshe fridge mu na oka na hyifufuo no kra de chie ni mu na odi a na odi ni kakran ade chie ni fufuo no kra ya na yes edetu wa ya kese na obeye ne so e kama pa fine papa etimo mbra na ye di fufuo yesi ye njiska de ohia ni ayewa wo de beba wo de wo se bibi nti bebi a wo na wo timi kita ayewa no emfa mba sada no grounds for na ayewa no kwa na obeto no nya Akoma efemfo na ye towo eno de bi wa na mfensifo no mo ade o mayewa ba no ma ba beton ana sentensefo no mo de o mayewa ba no ma ba beton ya maame queen o se sada no no so obeton ayewa no don't give small money chance aha it is ana de enye ya Akomafo ana media general na ye ton outsider no so person obeye business na nde wato ayewa no no wadu fufuo wo mu wie a wo na wo ko wo fra ye ntum abra wo sha ifrata ade abra wo sha sports wear abra de hia ne say wo de oba bedru Kumasi askwa no waka say wo pe bia Akoma efemfo wo no wo dru ha ya wo tu wani wo bo say municipal assembly honorable Akoni Asajima wo de wan mayen o se de pe bia ye maya wo ho sada no so na Akoma FM ye di ye 5th anniversary ti say de pegi kan ka ye betimi ahye ye dan mu aketo ya ni ye twa ye cake mu so ye se ye mpene sa aha na ye no nyina na eba bedi fufuo no mo mbra ye wi cake no so ye no mu an be chedi anyumtufo bebre ba ku ya ba so ye say eyamlo o China ni na wa ye sare Kimpaluta no nyum no aha sa nkofo ni nyina ya to nsa afra wo mo o ma ba to say China ni no kra no ba to eyamlo so no kra na ba to nyum na ya to nsa afra obia ya gieni sada no enti enyi wo ho enfrim enkomo ye bo aya wo de wo si ye na de mi nya yanka bekọ sponsor wo mo empa ho ai o ye corporate e body bi edwumakuo bi awo ba bi na pese odo ho ba dom ye ne fufuo ye brewa empa ho wo pese oboa ye enam fish banchi body akwa bi jawa superku incense bibia bi wo pese oboa ye na tomatoes bibia bi a for your number 0209119090 0209119090 now some ka say dwumadi nkofo sponsor yen o ma ho so fa so nti no yen nya nhase ekura no mo de mo abebọ yen na yen wie no no mo sika ne mo fa so no e che ekurei midimafo herbal clinic Dr. Time daso or sponsor yen grow fine herbal tonic or see makes you grow fine ono so sponsor yen Mira palm nut paste or sponsor yen Mira tomato paste or kaho and a Mira agushi mix or also ekaho Obibini Blackman Company Limited or sponsor yen Mam delicacies open kati ayanyama eso wonu anu wo se wudi nkate nkwan wo se kati ni bi wa ha na nye pegi ana me kwa Aunty Bea na bi on my emu onwono ahye na asa propro nti omu yi ni nyina no ma chi ni nyina afra wo de ye nkwan a o de bi wo so de ye nkwan na wo se kati ne tase na nsuo taye ene ebi musu ye du yo mu de nyama no gari ni esama afra ya no enkoyie ko nam do dogum kra enye de kope bab organic groundnut paste na fa ye kate nkwan ba be dia dance a che se san kate nkwan na ye ye o score point
kope bi why and a dedel seasoning wo ye nkatenkwan no wa pe natural spices a dedel for and a aye dedel seasoning spice okọ edwa so a wo benya bi na odi bi so nkwan ni mu odi bi so froy ni mu jollof na wo ya na odi bi so nutmeg and nutmeg omo de nyama fra saa odi ye aduane a wonti hwa bia curry odi ye aduane a wo yellow no edwade nyankopon enko yie enso dedel seasoning powder omo nyama ni nyina papa kwende kope bi ye wo lip tomato paste and a lazy tomato paste omo ye company ba ko no omo nyama na ye mienu ukọ abonten na unya lip a wato papa unya lazy nso a wato papa and a St. Ben jewelry ye see agudie de aya pa bi to onyamem na da uboto mu nya kra no fa agudie no kra na oton a wonane a eska bebre ekope abisi ne bia na ye fa da no godo ko St. Ben jewelry na onye agudie papa emfama na fa to onyamem. Live Long Nutrition and Diet Clinic on also sponsor Traffic Studios or sponsor Zoom Lion Ghana Limited or sponsor Adumu Ventures and no makasa mami hu adokro na ya adumu no nti emposi e bewie no na Adumu Ventures ade a omoton no yeso ye de atomanim na mahu adokro a omoton 87.9 ena Upper Create and Art Fashion School eno kosua de se ne esi pamade ne pam ne yie na show bi a waka say eh we ye free ho now so debi atonso es like hey ya e na ukosua ye enti koho na kosua se ne esi pamade na u designs no enye ye o stitches no ensisi so ye emfama ahana not what I saw and what I ordered and what I got bia debi o pam ne yie na order show and Epsap Music and IT Services and also sponsor and Ghana Tourism Authority where you say eat Ghana into almost sponsor bi na omo a ombeye aduane no amaye ne yaka si na we mu akomafo na ebeye aduane no mo wada job de beye aduane debi kumasi krodion finfin ha sei choba papafo e wa ha nyina omo na bebe bubodin no omo na bebe bubodin no choba papa e wo kro finfin ha unim so ko di o maduane a onko fa echire yare onko fa echire how enna madam fu bi ko didi yo say magi ni hihye besim na me say ebe aseme na okay magi ti me hihye si Betty's Kitchen or Ascot Freeman Hotel Junction kwa enna Betty's Kitchen owo na duane edwade nyankopon enne say ye ne Aunty Betty ye nim say wutie ye ne ye wie ya full vim ye ba wachi na sister de ba ye ne si ye ndi wachi no ye wie ye ba be di fufu Stay Bright Chomba or Adrian Kwanta de Chemso koho de kodi fufu Stay Bright next week now so yaba ho Sisi Chomba or Tanoso next week now so yaba ho ena oba fo wa ono so ewa de Chemso next week ni yaba ho ena Confidence Eating Place so de ye nchem he ya nte bia me ndam free ye na se ya no ma free peg na bila ono so be kwa ye so for de bia na ye counseling nti otimi nko ni e twafa no ni akodi fufuo Confidence Eating Place or dakojom koho na kodidi na ohonto dwumadie no ebeba so anopa 8 o'clock pepepe ni e de hihye so ye bonyom na ye sa na mo le foundation na mo hospital na mo sore bani nyina na mo ba 8 ni ahase enyi wo ho free item 13 be available ai wo se be bo company bi din no me pese me cheche bebre item 13 odi beba etimombra da ye be di fufuo Akoma FM fufu party de o hia ne wayowa anase asanka special delicacy ebe basie bebre chief meat ebe piemu bebre Joseph ebe piemu onum yesi ba kubi de ode ne ho ono so obe pie on de o de kire he ya wo ba kra hu bebi ehye ye de enim bebi ehye eno so be hu no ena ba ko ne ye de ehe Chapio o de bi Aunty Bea I am said din wu if I say Chapio aside okay Senior man Charles odo se de osi wo fans o krom ha no enya asem ketwa ono so obepiem ewo ho mombra dudu agya mombra na ye nyina ye ndi fufu party enti no ye kwa ye nua ba Linda enra ye no mo ebo nkomo ye kire mu process ni be bia ye start fee ye bo so me ensa akwantuo ena ye no mo atua enra echi ena ye nua ba no doctors e de se kan na ye no operation na ya ka kire mo say eniama na
yentimi enyini nyina enkyere mu na we die kakra na ye show kyere mu no so mohu ena da so no enti we ye doctors no ensa na wo hu no ena sister no na da ho no ena o ma so mu theater light na na meboa madam nurse ai ena o mode hwe e dey run operation no yen koye nimu ai yen hwe ada pictures no de yen ne black and white are colored Linda wa bre na chese me hwe pictures ni bi na me say eh na when you na say de na ewura ni mu na bi apia ba na Aunty Bea mo kan brofo sen viewers discretion is viewers discretion is advised enye easy chief producer de to ayine so no enwe yina mintimi we be hey mamines oh me dey me hwe debi ebi ewu pa ebi ewu but me hwe ebi wa kukudro ni am ebi ewu pa ebi ewu pa ase dada de na omuti free ni wonom no omu wie no mo de to akonwam de da akonwam na no so ebetimi ahwe kakra uni akoma abrabo wi biem se uni akoma abrabo wi biem ya asemo yinua no wa bre wa bre me da na setefo ya de ankasa doctors no so ya de nurses why ya de because na me come say sadie we nyina doctors nyina no mtwitwa sadie we nyina awiom wi no masen abere nam unse bible say akamu bi nyansa ani nimdi a omisa awrade ode makwa okay ti awrade a wamo mu nyansa ni nimdi omde ye adwuma no na wase ye de aseda ma wom doctor samu ye nua ban wa adwuma nyame enhira empomo amanya no wadwuma musumo ye other forms of surgeries nyina nyame enhira because I na me imagine say buko nyina papa niam we nyina wi a omu wi omo na mo free I say ohu hwi o enso ohu niam papa eti ohu nam ni bi ye nurse aye doctor aya de bia kai ni mpai bom because eniam omo call especially omo rati ata no omu hu no na omo san pie ba no eye nyame spirit na ne kura wo mo na omo de eye adwuma eti ye nua ba Linda na kosama wakoko ewo theater no ebi na ye de to so a mo ehwe no na se ne ye kan ye no ade no ehu papa nyiti nye nyina na ye betimi eyi ede akere mo the network no aye star nsuo nani aye basa bi nti ama TV network no aye basa nti mu amu de munya Odua TV no mokoye Facebook page ho no ma ye de nyina egu ho megidi se ndru se program ne enko na wie aha ade ne pagya gu eyi scale mu no ti se de we nam do ene de mu 6 pounds akaka na 6 pounds ish 5.5 pounds ene that scale so na si wo no hey enya sem kitu na we nyina na me bisa say no ide na otnase Aunty Bea na ontnase o sa ye chief producer na bilani ni nam nyina akọ hospitals ni nyina sa otna ka je say ye fa food dropping ontimi ni obi nhye akonwa baako because na ade na ye say de no ba me na metwae wo washroom na akoye se ebonetu ne nine mienu but na ewe ko one side na a sugar no kakra enti baby na ade ne mbo ankasa na wachia no kakra sei eno kwa not more than 5 minutes I was sorry enti omoko hospitals nyina obutu table so anasa akonwa bi wo hono a na obutu nyasa so agesi wo gina oba ya akra na eni di nkomo no ye pagya mic no koso ansa na wotimi ne yaye den akasa mi wane ama na konwa so wontimi ntenase otenase a within 1 minute na ye ne ye ntina sorry wow aha nti no call hospital na omuma ne time nyina ye chief producer ye na adwen se obepe obi obeboya ma yaye ade ne ntenten mafiri onum nti no mi hu se oda na chi so no eye me de papa eye me de because almost there 3 years na di we ya wo sister yi wa ebesi enei ona na chida 3 years o 3 years di ogina ho ana so okoto ana so okuntunu ho ana se na obutu ho de bia se de new year down oda butu no oye adwuma mo na mo sha adwuma onye adwuma ben na obetimi akwakwa onye adwuma wansu na befa no na tade so ye mienu pe sase me nka mu ye nuane nimu ase ne ntade na wo hye nyina na ye mienu chese oni bia na se ne condition ntina na o chese ne condition nti eno nse se obepa ma je se o sa disika ono so onye adwuma
wow enti ntade mienu tenten ba ko bi na de oba wo efe ne sika ntoma no eno na ba ko bi so ne apam no bubu patapata bisa eno ne ade a na ye nua no otumi hye obekọ a eno a obeda eno ontimi nye ne ho hwe na no oku eno ne asem no de no ne wo asem ne ba sa no oja ye nua no mu ya ye nua no so sa wo ma pacho say misi na ono obi ne wo asem ne ba ye no nipa na je ne mu ya for better for worse na anya adwuma wo ho no we ni esima anya contract aya mo nti ase contract contract we for better for worse we so wait me ant that worse no enkoye yeah bi etiefo de ye nima seda ye de bema wo any doctors no na bi labobo mudi chain no from ase to stro kosi stro na from a stro kosi from ye da wo bi biara se ade ne bo ho no ai ade no ai so bo e black and white ya blempo se wo hu na physical hu sinse we dey oye nurse na utwa yi we dey na finish radius we dey nka mesuru hu sinse pa serious serious na doctor reverend so hwe de ya ye no na wehu unfortunately on say nyame bi ntini entimi enshow but so wo hwe pa na wo hwe senia doctors no etwa ye ne senia enyama si splitting wo omo operation table no so na ano ede omo ye de but on say still ye de catheter ashem de atwi mo da ne de atwi jonso eni ade ye wie susu a ne condition nti also ye nyina enim se enya ye obi operation a anwode na eden ase 100% a obi so ate nti eguso ye se tiefo Aunty Bea yes wo mo ye mo line no ye active enye ye mo biye di wodem anom wo screens ne so a momo line no e wo honom enye ye mo biye James Agblevo medas stroke Akoma FM James Agblevo Akoma FM ti se de ye maame Peggy eken maame nurse eken se obefie mpo a anane se oda hospital we ne busua ne nim ne chi yina ne yen Akoma ya ne ete yi se yen ya mboa na because oda hospital when hospital bills musika ne bi na mo de bre yen no eno na ye di tua asat na okra yen hu how much a ye yi na ye bekwa akotua ne scan ahodo ne ye nra na producer ka se ya be se 7 o se 8 ni nyina musika ya mo de bre ye na ye de bi etua ye oda hospital where da ye beka se ubehia we e wo se ye ma ne sika obafie a ti se de ye ka busumi miensa chi busumi na ye chi adwuma kra wantimi enye bi ono ana onye adwuma dada na wasen akọ na wasen aba adwuma bi ye ni ho gi se ya na be san abọ na konhoma enti do yesra mo ku ye wi a na motwa ye tipreku na maboa yen na se Linda ebe fia anane hospital bills ni mpo afa ye be wie ye si ye waka hospital ye ntimi enyinu because ye sika asa ye for munyesa ye mama ana na chi utimu se ni wato na akasa na de bia woda from face down sana ya hometo nenne hwe o shekini na ba ko wabere 3 years akwento no sister na form pa so anya sanketo o say reverend okita form okita heavyweight ma chese Coca-Cola shape yi yeah reverend enye straight ni bi dabi wonam wom chese back chest no out ebi no chest wo in we dey out ankasa so bibia kasa azobesi bu bibia wo etimi shoki ye na dey so oye bonsam papa do nya baabi ekoboy etefo ni adofo ye sram ye number no 0530507849 0530507849 yesu nko owa no wetwa ne ti mokuyen papa na yetini da ho tua so yenu aba no on free hospital emba fie mesi oda ho nyina na didie ne nunum nyina eye de modedom yen no ne yeso ye de bi adom no ne hospital bills no eye yen no mo e na ye kwa akotua tese kwa de nya nhunu ne yebetua o da bi o na we 5.5 eyi kilosi na nam we ye koton anase we de yentimi to sa be kwa de om de akoto incinerator mu ahye no kra enti no yesra mo gese mo adofo e na mo beboa yen
na yenu aba no da ho ni nyina ne bills ni ade ni nyina yetibi etua de ama no na megidi semrepem no ojira ne nas no hye ne fita na sada no production ye nyina ye hye white ne de abedi na chi abetena ha ne abedam ase abeto hallelujah asedan kwa ene ye beto sada no ne de maseda ene mu nhira e de abram nti ye number ni biom e 0530 507 849 Edia ebeba no eye James Agblevo Akoma FM aha na udi usika ni bi atoso na ye de aboa ye nuana na se ya obi send me message say ka ye wie fufuo no say chief meat na ye ka no nti ase o say please what about dog when you be ma Samson Anaba o ye dwuma o electoral commission and ma send the message nti kire no say chief meat na ye ka Anaba mohimfo nam na na ye boni din sa no chief meat aha Anaba de wo sen ko hu o so me wawa o send the message friend no aponche kokko and him say just ye kan sa na o mate ase enti Samson Anaba o say what about dog for the fufu party you say aponche kokko aka chief meat obeba fufu party na sibi enti we bia wo no free ho na beto aye o wo no so free ho na bra na ye nyina sada na ye ndi fufu no ai aha ye da se papa Aunty Bea ye kan no ye able producers okay Nana Billa my girlfriend ene ne wo fa se esa akode no o matwa na mo enso no mo ye adwuma no o kwadwo o Billa no mo de se ni 5 minutes na adwuma no mo to so mo ye Aunty Bea o ma ya di ankasa o ma ya o ma me to be kwa na me refi mbo se bibi sa wo no mo enso ba girl no ye na obekọ hospital ene me de na kwadwo hwe akire no ye de eto ye ba say na odi ni birthday no uni se ni wiase oba ye nyina na Billa so ye 60 years so ye 49 years Semanse boy on twa birthday cake mu da it's madam for still share juma wa ya no se na Billa di ni birthday last month madam for still me aha me am cake birthday cake e di amount it's executive producer Nana Billa Kantanka we twa birthday cake mu ye da se oni aba ma wo fa se wo ba obi bia mo ka asumsem na asumsem bia na mo ka me se meti wo manta asem a omo mienu omo kan ye e so mo ko pa yi pepa bi na omo mienu it is Patrice Kojo sa akode ono wo fa Nana Billa Kantanka producers ye da mase papa wo anamontu abutu ye e wo ye nua ba Linda asemi wani nsem bia ba he bia no mutu anamo e wo honyame ehira mo na enche bia me se enne ye ko Kuwait o se ye ko Lebanon no me akra minim Kuwait asem bia dura Lebanon asem bia dura ye ba bedi nkomo se ye wie na se nipa kro no be ko Lebanon ho biomo so be ko Kuwait ho biomo so ogene passport na dia ono so dia ko Dubai o ye nim ye ba bedi nkomo enti enyi we fidie no emfiri ha no mo sei na ansa na ye nua no ebeba no na ye ko 3p garlic mixture we eye garlic ye ayedi ye na empanyimfo ehu so emfaso na omaye edi egutua mu kotobi nanom na ntu wonyare wanyina ase emfa emaw 3p garlic mixture eboa ebusi wo immune system no o pressure ekosho high blood pressure eye ni ye esiesie no edi maw oba ubu wonsa eyaw ewom kope 3p garlic mixture nanom waye kese abroso wenya stroke wo asthma enkoye emma ojonso a wo bre ana wontimi enjonso krampo a ko na kope 3p garlic mixture na enom pharmacy drugstore chemical shop bia ben ubia no eno so ubenya bi ato ewo ho kai say 3p garlic mixture ewo to a ebomu enti wokwa na de ede be ma na to no empire enye bia from ewo Piwak natural ewo 0248 928824 ana 0201 000021 na kope 3p garlic mixture na enom ye call grow fine herbal tonic nso so onum ato onan ayetititi onsa ayetititi o se anansi achew anansi onye police na wache eye yare ana se wutimi enna wutimi na ukoda mpamu asa wo phone wa fechire na nie ni nyina eye hawa ewo unipadua ni mu ko na kope grow fine herbal tonic na enom nenya apomuden wa yare na afi na wo ho eto na yare no kra ne kwa ye din amawa pe grow fine herbal tonic na enom na wo ho ento omo wo misty herbal colinac herbal ena
Freddy Men's Herbal almost so de omo wakai nam krom anopa beti grow fine area beti enwumre beti pebi neto na wo ho ento o pedodo atu ana o pepenyifo na ne o medi nkomo a o be call digital herbal clinic omo okumasi amokom runabout omo ben Bank of Africa for omo e was 0244 596532 neko pebi eto ye call Agbozo Herbal Clinic ope health center almost omo mfidie omo ni hwe ni padua no mu yie edema no mo beba wo hu enro na etu yare wanyina se typhoid fever o jonso a wo haw enam yare wa hodo nyina wo sisi eya wo ya bema entimi engina so yie wo ko ya so wo ko sini ani ma so na weje mu a ko Agbozo Herbal Clinic omo okumase de chemso omo ni Old Insurance Junction no na eben pepepe fra omo e wo 0553 417752 Accra omo Kwashiman 0241750282 meba minua no ho bacho tnati na di judem na ho nto ne yemo nkomo so de me be ko Kuwait o ana de me be ko Lebanon ana de me be ko Saudi ohoye me kramanti o Eradiado anopa me bai na wo kasa na wano adi enti se ne na wano adi wa ase ho no wano nya den so wo soro ate se de one me ana nipa kro na ne ebo komo wo phone so na wano adi no ma wano nya den sa na ye nti won kan yi why yo ye fra o say from Abigail Adoma pacho say Abigail Adoma okay pacho fi hin e bai but me free Meduma Abigail Adoma from Meduma udi na rhyme Abigail Adoma from Meduma. That's right. Okay. Yo, bombing come on. Then etu anopa me bedu office anopa tutu. Now it's what da. Then I'm one day. But I want there. Na traffic into because I would that what class man will be a best 7-8 hours. We doing them. Aha. Yeah, but you're close. You're close, yampa. Oh, bantam. Yo. Also, kasa the fast. Yeah, no crop. Enti I was say you in between. Na me mate. Na de otie o TV so ni radio so no. Ono so ate wonka. So ate ase. Enti afa de ebo me nkomo den nti na wato aye nwa he. But me call me ka ko Kuwait. Amoame. Amfa. Amfa. Na me sene san ko Kurdistan. Kurdistan. That's right. Abigail we near din. Say me come nyim esi no manyima mo na esi mahu menyima mde koye na esi me na mahu enti ye adwuma na madam so efia me jam kosie mu no madam no fie ho na me kosie ne de bibia koye ma me o tukwa ko Germany jam ti ko ka me nkona no fie wa na me clinic ne wo to ba no se madwuma nye enti sa na tie dia wo ko cheke me bia na me yale to de me koye na se menyim 7 months wo ye be ma no abiem Wabiem say odamiem but wabiem say the position enye okay hase wo eneja Ghana for ne say o mama me wo ho me say anu ye Germany o mama me wo ha nti nko wo me krom o so onya de wo Germany o say anu ye Germany mama me wo ha me ba ne sie wo machi enko bo de mo wie so mama asre me ba ne sie wo machi nti mama me wo ha ti madam tuka ko ba bia wo say Aisha o so ma wo wa o te ko wo krom nam say okay kwa nda matimi akwa na jam de magana me last day of to na me wo ye me baby boy ona o face se o ma me wo okay e na for from Saturday me wana me hu aja me de ne de madwuma me pepa continue de esimini se me no de obent mi sima no kwan se o ma me nko because me pe manage ho o pa kwantu but manage ho pa weni eden nya sam keto weni eden me need eden but me kasa asa ya na ntentem ntino okay me need eden pa okay enti metna o man ba TV na me fa man bi number na me say say na warehouse me kula yedie and o say Canada adwuma bi ono ebia clinic say ni si fie si na me so mo ebida na me bokwa ama be wo me ba na mamba ne ko wanyini wonya 2 years me say me say ko try bi because we ni able and o say okay wate afedi o ka say wate na o say me send me Ghana card me fa me Ghana card me twa me mo bi twa na me man picture nketo no
and so man phone picture ketwa de here passport picture no aha en ketwa no man phone kan ho na me wie so me san twa me yi na chi passport na chire no me san twa wan passport e chire hefa ubie mu a na chi ni se no e chire pa no to me ma ga ni twa ni nyina no de send no eno ko no se oh ebige wo ye nice pa Canada ndo be come do ko Canada o Tylo se dey ya me hu di ni bo me kra me ko ho da ntimi nim din no ba che yo ene ya kan boy me ko ho da ntimi nim pa cho bobi o no nsi so ma me ai Tylo yo no so de be ko ntimi ni anje ena se ne e dan me dem ko me dem ma han me fa de fe na te wa me dan se me fa ma han e me dai ti de ma han na me de na me de to so be 15 million pa cho se dey 1500 ena do ko Canada ho hai 1500 no de me ko no onye me medical so o de me go straight into say scan o de me de ba na ye de o mo je passport no eye hu enye mama me no de kwa ko so mfa no nsu keke am 4500 no mo nsu keke no e father Christmas so mo na ebo ame aha no so wan jo hwe no nkomo no nwe wan jo hwe o so no na no jo 1500 no mo de be no mo nsu no e father Christmas no de nkofo tutu kwan sa no kan o e father Christmas and mama me okay to aswe and eja me so se kan say no obi metu kwan arab kan go ye medicals how de me ko Canada nse me medicals o se ya de be hu yin because you hwe when kokra bibia che say wo bibia no mu ya le bibia no mu se kwan pa emfa kwa de me nko ma sa fa me yi blame me nko and was say sana o de me baba back you say me man of 500 Ghana cedi and sana de blame so o de de beba o de passport e no blame no me passport me blame o passport na ko di no but chai you say me man no 1000 me man 500 cedis no e man de ye de e de boa me e man de pa ni blame me so say there be me ni bi because o ka say o de me kokko me nya yin kon pa fa ma kese bi kwa me nya na kiti na me nya nti me ni bi me nya no say me nya de a ene say me say okay me nya 200 Ghana cedi so de me ko de 200 Ghana cedi tie ndo blame no de me ya de able me mama me ko kan ya hey me discount man Friday Friday benia sa Friday ya me say na me bo Friday na 2 weeks na me do send it say o me san kan no share me say Saturday no program ase enti we nya ho Sunday me fe no se bi afifo no nya ma ne code na e se nkode ma me no 87.9 Kumasi ni afifo ni enya ma ne code e so ode mama me ko je me yi ni wasafo no nya fa ma no ti mi twama nya mo Monday me friend o se bo 1:30 a me friend no 1:30 se me down se na me tie mo na me fa mu dai me fa mu dai se akobo 3 something me friend na eko enu anu no wa block me oh block nation bi account wa block me ti mam so for friend no so for no so ka se ni nya so for no so na bo ame wo actually when you oya na I saw kasa bia na do nsa kan weni when you oya ase me ra ho pan ka think misu kra ba de so je na me bo na yensu say na week yensu je tissue aya na do fafa weni ase why yes me ba cha na me say so for no so na de bo ame say eja eni ado mama me mo awunti na me say da na say na wo ba mama ni sikana mana no ne nka sansa na wo hunu say me de ba ya na o de ma de blame sie enche papa no nka say papa say hey krache say na do ma be ka che me na yi wo fama no o si wate papa mama no one papa so fe no se me feska ne sende no me feska ne ma no na me say na me nya odi se kofi ye bo a ene na me nya odi se kofi ye bo a me na me say block me ntime de na me bia so fe na won fa biem it so for na ene communicate so for na so for na ah de mas this kind ma so send ma so send this ka bia fa ma me sika bia ma ye na me say ah me na me call baby send this kind na me ko jana me say me na me send this ka say e da community pass me si ana no ko jana ma no say kwa me ye wa na me say pa cha kwa me ye bo a ama wa fa ko pa ka chem say sika ko pa ye dai aba be di wisem e de na sika me fa say no ye da be no me ba che self Tuesday we ya enrich Tuesday okay I say so for from Benasa so for say be me twanto ti enu ana so for say
osan frɛ ni bi mo frɛ na ka che so for ne side wo ni di chen mi ana odi mi di chen wo no na ana se mi fɛ sika na sika no ko me da send no na mi beta of am ada ne nye dem blame na se mi wa block him intino ntino ne kasa so for na ye de ene ne kasa me se de wa block him se dem na me bia frɛ na wo so ndo fa biem ma de so de me sanka o mi tu kwan bia nko bia bi o ma on tu kwan what na shebre so o se o ma mi tu kwan ko bia ko so say na me se me mama fa ne se ma tu kwan ne pa de why dey me mama ase wo no bo me na me mama ko mama na mo me ne de me be no me kwa me tu kwan ish waka to yo uhu TV station ni de membo me ba che mate aha uhu ne number say enam TV biase sir na wo frɛ no ba chan na o se o de nkofo tu kwan na o mu advertise say o mu de nkofo tu kwan ana na obisa ne say warehouse ne edien na adoma tro say wo kwa akoye warehouse adwuma me ba cho eno na me hu ya e ma me because me say Canada no dey see mate say we ni no don we on sane kokko hododo sunwie 3p garlic mixture yen ko poza travel and tour yes say mo pa kwantu atu amon ko poza suwen se meja o se su unsu yen to aso na me nkoton ade yen to aso okay ka me boa mo yesu the sign na do say ko wani mi ka say bia wani yo ya so o be say usu na hoto so de kwan da usu na honto me ka say mama yo enti warehouse no aha warehouse na wo hu ye na me hu ye mama say ba che warehouse ne dey o say Canada odo be ko Canada straight okay. Money for baby Canada okay. But when you medicals na me enti ase enti no e den na okan ya e ma wo de o passport no e send no o choka say obebo me fa me ho kanyina na makodu na me de sika ma no ena mama ni je because medical call ya ejoso ese fe baby crossing me ko ho no me ko ye no so maje me medicals ni 16 million na say which is 1000 ejoso crossing so nkofo bi wo ho mo de nkofo tu kwan enti wo ko ho no say medicals na nkwa 1006 okay but omo nje me bibia bi no wonder mako no mo de wako but na say na me cheche me say ene ma say I no monta anka no because go always odo ko no do ko siara fo krom so mako bi da me nim the way city ye wi e be bo ho komo no ka me fa bia kwanwa wa ne ye he Canada ni Germany ni bi because ma ko blame anya hwe free tina me o pe Canada ni US ne sa ho ni bi akọ na o dede na ejoso crossing any TV so sa mama to ka so be bo me ma ji atum se oni pam se nipa o so be bo me se oboa mama o ya zen ni enti no ye den na o passport no o Ghana card no so ka ho bi me ba che de be nde wo me ho o Ghana card ne de wo enti passport na ye den na kodi ni ho because minimum say o se o ka se scanning ana ma cha me scanning ni na de ma no ansa no ka se me san fa ade cha me fa ma yi ni me kan me passport me fa kan fa ko ma ne wo VIP asafo enti no so o he o so wa kra na me bi ko wo ne de ti say me ba se me scanning ma ne bi na me ba me fa ni pa me so for me san kan o ma san kan ta chese wo de me tu kan ya ko country se de ba ya me ko dwane a o mu na wa be scanning de fun te manage ene ma de passport no e ko ma no na o first country akọ ye na ye hefa o che Kuwait omo de o ko ye no e den process no mo de o fam a che mo ko do mo na bo me bi bia ma me ko duye nti no so de passport ko ma o mo sa ko ma wo ma mo ji tu fia me no mo ye adwuma wo fia o but makatwa na anko ye no bi su ko di mi sika nti mama ni blay e o Kuwait o nti wo fi Kuwait no e na wo fi Kuwait wa na wo twam ko wo su kro ne de ba che de me ba Ghana ansa na me ba sna ko Kurdistan nti wo fi Kuwait no ba Ghana nti wo besia ko Kurdistan no me ko na me ko she wa aha eno so o ye de na wo ko ho no so nipa na obo am na wa class esi ono ne bo am but me so fa me san ko a wo say ibe na me san menyem so for me nko biem wa class esi nipa na obo am class esi ama yes wa class esi a na me bisa say eno so aya mo je o passport na na ba cha o mo je nti eye send o mu si ye so ehu ayi o mo je na ma bibia to me bibia wi a na eso ma fro se time na so nti we so ka say for passport brand na ye o say pepe because me obi enu me ko bia wo je passport na no ayi bibia uni mo kra wo de passport na ko no mo ya ma me ene we say say e be den akwaje passport so me ketu ma me wa block me kura me fe na nti na me bia o de first of all ma so ne ka kire me no na mane de o me phone de sisi a
Ose sana man so me na mo be block me. Na is passport ne de waje. Ose wafa. Ose mo to kwan bi. We dey na ma me sofo no obi timi na obi shebre so sa. Yes, etimi twa so pa. Sa. We dey afa o dey atane shebre so. Ya copy work natural na yan ko no 3p garlic mixture why na. Ye wi e bere se passport. Yes, mo. Ye wa ko hwe ni pakro ne age passport a. Me nua na yan ko. Me da se. Nyame adom na so Yesu adom so ho ye papa. Ye nyame so ho na ye fe. Me da se papa. Ye matiefo nyina aha emobibia akwaba ediba akoma mu nsem dwumadi so enne eye da soronko anyankropon wode adom yen abrebia ne ba ne ebusa wo se ompo no emutesen na wagime so wo fie se nyankopon adom oho ye papa esanse nyame so wanfa mfiri surama wa untimi nyehwe medafo ye ne wodi nkomo simedupe afa ya pomoden eho 3p garlic mixture Edru we yedru won so a ye ba ne ye ka ho asem se ya mesrew se unyi wa fidie no emfiri a na emom obetie ya sopam esanse eye nsempa nkote ene ye beka ede akyerew ye number ni ye fre doctor e bia otika mu usifom ana ba bia wonnam no wo ye firi honom a je number no twereto phone so bogu phone no so fre ye ne ni nkomo ene yare adoso Osi ya kanisi obi so mu de da bia muka yare ho asem obi krase ya frefre yare da bi yare e ka nipadua no ho ane because wo kɔ na wo ba udidi na wo num nsuo no nko ade yare wo ho enso akwa wo num wonim se nsuo na fi wom enso na wo bogu ubo aduane bo ha wo di a Aunty Bea wonim se wo ha bi wom eno ase yakoto ne yedi ne da se ede ya titigu ya yam saa Wunni se yare bi wo me betumi aye wo entisi yedidi na ye no nsuo no nko ade medofo yare betumi abo abre bia enti na abre bia akoma mu nsam dwumade yi koso ne abewuram 10 minutes pene no wakasa ne akai o se nipadua no e wo sa abre bia no wotumi nya adro papa bi ebo ho ban a yare no funu bia eme ha wadwen adro ba ko pe na me kanfo de ama wo awie 3p garlic mixture 3p garlic mixture ye number nie en doctor eni nkomo wo de ofre doctor yare bi a ha wunua bi wo dofo bi wukunu bi wo yire bi ye ni ho nkomo ye de bi e ka cha se duro no betumi aboa wa doctor be ka cha se kotobi nenom ne be boa wo se moa wo nso a yare na wo ka no se 3p moa wa sister bra menua ye ma wo ntu sika nwu ye nya azaa obu on matum se yare anipa ne ka no eduro ni ntimi nsa chinchina wase kotobi nenom me pa cho ye de ye nya adwuma saa esanse nimdie no nyankopon na de ama doctor so mfanya aduro no enti se wo de azan kɔ ho a nyame ompene wo kra ye number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaisa aduro ni ye 3p garlic mixture sheno so se aduro ni se eye mixture bia so kire se ade ni ye watery substance je se ensuo wom enso 3p garlic mixture ensuo ba kokora nim enye wanwa enwanwa ensuo ba kokora nim ena ye fancy jaso 3p garlic mixture ye noan se obeko obi factory wo ye ni nro da se yesi wo a ye nro wo mani anya asem ketwa but ye noa aduro no enti eye purely organic ahoden na ewom no ye de ye aduro no sa ahoden na ewom a ye de ye se tete no Aunty Bea ye se obi aye maduro so wo kwa akosa na che se bibia nka ho biemo eye aduro wuro ano anu de kwa akosa enti ahoden na ye de ewom sa 3p nsote se wo to 3p na wo nomo a ahoden na ewom no eye saa ensuo nim ena ye noan ena vitamin C nsu wom edi se wonum 3p a eboa ma oni padua de bia wo ye kama ehihye ni padua ni yie ewurawura wontini mu wonum se vitamin C na etima wo skin ye kama vitamin C nsu na eboa ma wetimi akoto abo mu asesa wo fa ade a wo nompe no emubu ana wonti pain enye stiff yes ana betima ye won sase
so ahu omo asabi e ba so e say friend cracking o say de ende no vitamin C ni umu on timi cracking because boys need to me cracking abubu omo onam no a o de ko jina so okoye bi say vitamin C ni hu a osisi mbebu ente wo se unya vitamin C woni paduanum utimi koto obi ni kotodwe ene wantimi nkoto e ma ni kotodwe no nko asei se do obi e koto fom wantimi nya bi obeka wo sisi a because vitamin C eni ni paduanum per 3p garlic mixture no na emwa wo ema wonya vitamin C because yanka so yentimi produce vitamin C no na ebua wo na oni paduane bibia ekoyie edema afeshen nso se 3p garlic mixture e wotuom ehwewa ebo enti woto a na wasomuyie ye number ni ejine fra doctor ni ene uni nkomo emfa ya wie bia ahye so ache ene ye hwe general health na chesanyala wa wodo a 3p etu ase ekora na enso so ano number ni 0248 92 8824 freye ni ene uni nkomo obi wo hon ma make say ene de na Aunty Bea wontimi nna se wapo adwuma akwakodu fie medware medidi makoto mpaso meda pa senya phone ene bededa no a gise TV eno kra ya na eno kra no enye betesa obetumi atena phone no ho ama de bebo abo no da so te phone no ho enna ne ma but me ka kire wenne se for 3p garlic mixture sha se wo de ye wo aduru se wuduru fie na wa nyare ntem na udi kanum 3p garlic mixture se we de meduru fie ntima menum bi preko na mewura mfi na wono mo anti wo ya wonyare oni betira de ache me dafo na no woman bi frame o se 3p say ya drosa na me say adai madam o se hwe menum bie no me free shop na me koduru fie na ma nyere me ho anware ntem me di kanum bia anwa ada na me nware na mada ena me say ade wo se hwe menum ya ne mani kumo mehrahram sa anti manzomri kam ankodware na metena mpa so a bo se macha me hoto na mada 3p ama enne otimi da nani betere na abono nsia ade achi so se ne hoden wow o so ne wo kodware o se etimi pa mini wani mi kakra so o me dofo yentu futuro nwani o de so hwe obeda papa obeda pa obetimi so adidi kama amwa ye fine afa 3p garlic mixture obi a wo sori anopa ase abro no ne wonam nyina ye ne ya oba adwuma kra wo se ne de menya fit wodi acheda bia wonya fit ye be yi wadi per 3p garlic mixture no medofo abre bia wo koda na wonum bia de be che no wo denden ma po ne ma po so ma haye meye bia no eni honom ebe boa ama abre bia no oni padua no be ye kama afo bi hon ma ne nsamai ayetitriti wo so ade ma ne nsa no efemfem no ne naye sifom no wo de shempa bo no na mu femfem no eno obi ntimi nhwehwu because wo hwehwu pe asem wasi ne na ho be femfem ne saa dise wo woro epe slippers ehye eno kura asem aranko per 3p garlic mixture no onsa na efemfem wo ayetitriti wo na mu ayetitriti no ne nyina begyae eyentini na yesa 3p so ye ntini mu adwuma nti onnom no na ewohuru wo ntini mu edise me na ye tititi me nsa ye tititi me to ase tweme ene obi ayade ya yesu ho no ena me to ase na me se etwemi se wi obi kura timi ka se ntini na sa ne kokomu no twia na etwe no per 3p garlic mixture no ni nyina bejai pressure etimi de saade ne ba diabetes etimi de saade ne ba ena 3p garlic mixture so etu diabetes ase etu pressure ase etu wonum na etu ase ne saa ne ma no enya dia obehunu biem wonase atatai wo a wonyem eso nase peja wodo nsem mia na atom na ayetofo eno no open chini bebreba na wate so menka se janchiri dikura but mani wo sane aduane nyina ye dey eye pe obi nso de aduane na aben no wo sagum madam Ketra me say emwa obeyare ubewu ntem mani aduane na nya pepepe obi se de antwamu a me de mintimi o emwa pe 3p no ba bia be kwakoda no ompe
Your number ni 0248 0248 92 88 24 akasimo kakra bi ne ade yankomo twetwe no asi no wo ye oba wo ye bema o Johnson tentem obi nso de Johnson e makora e bank tinkete Johnson no kora e ba no nka Johnson so de wo Johnson e feeling ye kama so ho sare nyame bo no de na abesene ko obi de wote yaw e wo na hemfie ne be memo emmoa tese Johnson twa no ana sebi wo be na wa hemfie won problem bi e ya ba ho P3P garlic mixture nom na enyi saa ha no emfiri ho ma ma moya reso no nche se 3P mwa wanya asma ubu nsa emeye waya kese ama na broso wofo yekutu jainam wie bebrebe ni anadwedidie ebeboa opa kuma se bowra kolenak heba dani heba Chris K heba ubenya 3P garlic mixture hofo nko abet sam takrade eye AA mensa koforidia eye Gapson pharmacy mumuni away enterprise wa baby a cathedral ne wona wofa kwadwo heba e wo temale electro mart ne nchen hwa Accra oko okanhia Kingswalk Kopsam ena Angel Heba Ekus Pharmacy ewo Ashaman ena Little George ewo Tema Community 5 Madina so ye Health Alert Clinic odo kwa wo say ope 3P garlic mixture edre die mpene se obeto na wano na emo wono nko ade a obedi adanse yare bia fra yen edro ne beboa wa ye beka akire number ni 0248 92 88 Fred Dr. Sisia ni eno oni nkomo ye wa botrese class 1 teacher no ye bon komo ye boda se ye no be say me share biom ye dance pa minia nana kunedu 3P garlic mixture ho komo na ye bedi ye no na ye ko Poza Travel and Tour Company Limited Poza Travel and Tour Company Limited yes so akwantwe ha eden samnam endra soja ni bi watwi obi edi 3500 od na ko Germany enne obi so yaje the passport yes ramo monko Poza Travel and Tour Company Limited odu betu kwan how bia eni echire domestic international ticketing wonsem nyina fra omo na oni omo endi enkomo utu kwan na bebi abekọ akoda hotel abekọ akoda kro no so aye adwendwen a emanu nya wadwendwen fa sa adwendwen no fa koto Poza Travel and Tour Company Limited so na omo entu ho anamo emfa emaw omo okuma say Matthias Junction Swami Magazine Abinase House eho na omo wo omo sign ewo KJT first floor Barber Shopping Center Adeshiman eho na obehu Poza Travel and Tour Company Limited for omo number C020 521 5495 and I say 050 425 6360 na ye Caristic Ventures Zahara Herbal Products eho na obenya sa enro nyina bi ato eboa ema wapomuden ejina esu yie bema wonnem enkoyie oba wonnem enkoyie a kope Zahara Herbal Products ni bi nenom na wo ho ento yarewa wodo nyina sa enro eku etia o pedodo etu afra omo number C 0246 3483 34 0248 569335 Caristic Ventures na kope Zahara Herbal Products ni bito na ho enye den na ko Dedel Spices na faye aduane me se enne emre eni ho aye ba jije ne nyama bebre oma bo ho ka no aye ni nyina e de amaye no anse okodwa so ope Dedel Spices ato omo de de jollof ho eni be ye fe na asan aye de aye hwam e de ama ya mo aduane entu hwa na no efrefre dom e de bafie pebi efa eto omo all pepper seasoning ewo ho omo de de stew ewo ho omo curry omo nutmeg omo aye no wo sachet nketwa akese ni adantem sanya usika ebeso no eno pepepe e na omo aye e de amaye ye say Dedel Spices made with natural spices. Dedel Spices taste day inside ukodwa so a ubenya bi ato na odi aye waduane bi a upese uye bia opedodo etu so dia no afre 0531 105545 na kope Dedel Spices ni bi eto
na yembra ye nua ba ya okwanye me ya o se yesi ha nya Germany wontime wo na waba na obi so ye atwi na di eska na o send man no send wo hen send no atre atremade omo ye mobile money na bi na o send iska na di man nti wo adanse e chese wo send iska di man wo so mo send di be na bae kwame ye boa ba kono ka kofi ye boa macha da bi kwame ye kwame ye boa na oni ni di nkomo nyina na o se ye frɛ ne sen na o se ne di Reverend Kwame o ye Reverend macha sa no ka di and then that's so Jenny or your traveling agent and so for so your travel agent nti we na di nkomo be sen na wotwe mienu na wotwe miensa pacho me kopo de me tan kopo frɛ ne wo ma no frɛ oh me ka time na o yes so no betu kwan no akwanto ni mu nkomo no de mo di nkomo be sen ye di oh me na me di nkomo na de cha na me yare me di nkomo no na de chin ya na yare be bo me wo be yare ade yare ma me say fever na no fever no san so me hu hwe so de nyin san timi sie wi ya o de ko Uzbekistan e bia na ehye ho me pacho de mi so menyem ti so fu yi ada Roma na pai bo ana meti meje me na so kakra na me say okay me anya kwa mpa akom so me na hu se me yale na hu se me enti sa me na me ka say enti e di sen woni ni di nkomo so do betu kwan scan no passport ne sa nyama ne bra ne di sen ache en ko de minti mi kompo nkan ho se e di afi me say bia be e free e kun ho no kra e ba no na me di san komo no okay enti time be na de o passport ne koma no macho adana wakan ye na so kan na ya na mejina so bibia ma no enti wo receipt e chesa wo ko send bibi de koma no en de mega se bia yela na ebe na o kasa wo passport ni wan ka receipt na be ya dance die o because me ko asafo no o mam bibia na me ha me de nyina se we kan number ene o ko send wo station be macho asafo VIP station na me de o de ko VIP na se asafo mo nya VIP wo ho bi mu omoye ani ache enye ofori krom ha na omo sese omo no asafo so omo san ye bisu ho so okay enti receipt na omo de ma wa wo che say na edin be na o ka say fa send no o de ko send no sa din be na Kwame Reverend Kwame eno pe na the telephone number na o de call na wo ni mfonyini a ogina ha sese ya obewu se ni pass mesini acha me nkan na da ni mfonyini oh na man was apoda kwacho de na mi bi mi de ya amnti mi je obi fo na mi de ama no na che ba ko na nyama mi fa ma mi na ja obi de mi tu kwan abo ami nti ne ba ko na ye de nti why na one ne ede ne was the fine why for na de was up o me do ma na ise wo so mo ba mo na wo ye ise wo ma bi na ko ye no me ko ye ma then you say they will tracing contact nyina na say ye hu wo mu ye be ne den mini abi so eyi by COVID by near from contact tracing for you na say yenim ya kwa show mo way because they say no ade na akọ send wo VIP no receipt no unni ena eyi de na ode ne phone no so ne di nkomo ono na send scan eyi passport ni bibia no so a ono so mba na unni ne number nso ne number na me wo 51 me fra 51 no macha 51 me fra wo 51 ni twato block me pachan wa me nka Reverend Kwame no me nka de na wodi ne phone no de wodi ne me bache de bi ono na me de bibia man ma no amu aye no wasi adomaje passport fa koto me wi ma send ma na wi na me bi sa nipa kro no we macha ono wo mba uni ne number nso enti ebe de nya dansidie wo ne phone no so ebe kire say ampa woni sofi oje o passport oye because they say no your word against sofi no so word wo me say na me bi so sa de maame em sofi no de maame ndra ne say de ono e say 51 no flower block enti wo osofo na ono so ba mu bi no ono so number we pache ne number wo me ho sisi ende wo bache am ene production pacho me nya hu adwuma ne en confirm hwe sara para sofi ibe dia dance say ayi usike bia na passport bia akwa di ba bia na ye ntu hu anamo oni na kasa wo fun so nyina ma na ka chen se wo be blame Friday we ya me say enti e dey potinti e na o se on file passport name ma me ni ma de kro ajunya me wetu ma chechi ajunya me enti so siska say na wo giant so do passport na bro ajo so wo je 500 Ghana cedi me say ni bi so fo na ma ne bo me ma me 200 Ghana cedi na me de send no
e ko bi e so ofrem say adoma abos kana bo ofre si number be so me che me fu we ya da ben Friday na me send man no na enti e wo so say wa frɛ e ba che o call log na be hu say wa frɛ sa ba che ye be gini ahwe o call log no patwa ya magina ye confirm say ampasa so frɛ no fiada say ne number no say ne twa to 51 okay you who say be ni din wo phone no so say ba che me so ni din ni ko bo de me store Reverend, me na me nyini so ye Reverend. Abigail. O nyini so ye Reverend and pastor your friend Reverend. O friend Reverend. Na net na pesa o pray to kwan sa. E ba cho eja. Abusu mu no. Ni easy. No din ti se me ma me koble na eja. Me ka club la busu se be busu so ni beji omo koye nkra emi won ye won ketwa wo se be ye omo koye omo ho fe pa wan ka sakra so ho efe ye won ketwa wo me se mo ko bodwa man timi me ye de e be ya nkra ne daachi e be ko yi oh na onuano na ye panyi but de bi ye won pani fo no so mo tawale asimti ko ka ye wo achiri o de on ware it wunyi say an de o de call ho na ye ko hu ye na o de buy but I say ma mo yo tu mi fi create buy le be ma na menene e be wo second one ono it be ma na ne wo mi e na nka wo sen akọ bra biem a nyi say we ni sie wo no Sorry, the person you called cannot answer. Yo, yeah, try see Reverend Kwame aka agent. Waji ye nua bay passport. Ye be ko so afre fitia no pa ne ya fra. Won fa. Ene ya hwe bebi owo. Na ne on dey say 500 say ya ye do kwa akoma na so de nua bay pa don't meet no bi shebre so. O so Ghana hanya o de we hu. Ghana see he do na me ko ye bi adwuma ma me tokwasem ko se mba kwa metuma didi matem na me ni nsu dodo enso ma me adwuma me yesu yensu adwuma o ye de na o ye de adwuma na me clinic school na school teacher ne say me yesu nsu too much nti o no mama so mama abubu ko boso kompo ensu clinic because we ko na ko private da ye wonu nyina ni sem sa ko akwa want to pay so sad be horo because I say me yesu nsu too much never no ano odi na clinic nkwa na obetimi aye na okọ Romeo no so no Kuwait ni Uzbekistan na Kyrgyzstan just me twiro no makai Kyrgyzstan e ho ni na clinic na wo ye e ho de na wo yusunsuo pa che me yusunsuo pa no de ono man complaining meta o man complaining na obi na kodi mi sika na mama e de na obi di usika Kuwait na e de na obi di usika o airport ablante bi wo airport o so betina ha che 32 years na betina kumu ha no ma che dodo to ni mamu suban ti yesu afa na yesu yaba ti obi anya number wa be kwa e ho amoa no afafo afle na ja me ko du fie me ne madam fo bi kwa le ko ye na de ye ko fie baako ene ye say de bi me ni tini fie fie baako ma ne nye ti madam no tumi de me ma ne kunu nua ejele na me ne ko ta na madam fo no so ne ma me ne tena ye nti ma me ye madwuma kama wan yi aso yen fie ameka me ko na ka bi asi inshallah oye den ya me ko da me ka asi inshallah wan ne ka inshallah no madam nam ne ye adwuma ba na o ma waduane di o ma aduane di ba waketua na mma nti wo kwa 1 year na wa ma ne fie da mama ne fie da ba na o frɛ fie na me frɛ fie so na ma so na hwan phone o ma me phone na me wiso okay nti ja me wiso phone kama se bia nya de ni waja phone kwa so de ma o wiso too much bibi sa nti me ya ma frɛ fie mama de na ko fie mo ho te se na ma ya kasa ni but ma nya sika family wo mo Ghana na eja me yesa obi de number ma ye se oba na se ho kire wa frɛ no mebo wa oba na o se madam me nua ba ni me na man location man ba bia me tie o oba ye oba jiska no na o se na nka se efie de ti se na oba je ne de on fa nko fi mam sesia on kan on fa nko ma me niska on kan ko se ni mama me sesia ti o je half pay which is 6 months pay no de buy na de bag na scheme be sen na me bro be 3,000 so we say if I got 35 million if I say nya hwe won na be bo me ti wo this kan pokura na enya hwe na hold on question bi aba o say uye adwuma no 6 months no 1 year ena ye ko ma half no 3,500 ena say Ghana ye e ba she there bi
ka wasi Ghana sika mu 300 million aha akwa on this kan e ba Ghana no ono na e boost kanim enti sa half year there no wo de ba Ghana sika wonya 300 million say enti na mudwane kɔ hwe enti sa akwa no say na adwene so obodi mi bɔne because na me say me ho ache me na me pam wa ne enti enti wo madam ne de 300 million ne ma e ma ne 6 month pay ne ma no so de aka ne de me kepu no ha enti won san koma no o magye de aka ne fa ma me e no so wate enti wo de half pay ne ba ye no half pay no de bra o ma me mo na o bra o mo say me fa ma me say bisika na 35 million oh kame yasu ene msu kwampo wi but na me say me makoka say minya we man ne bla ni say me ntimi enwa ni mchema mchema oya azani aha enti second half there no osaba so abeje na o say osaba no beje no ka kire me say say me de to me nchen ombego mafa ombego mi afa enti man fa nko to onu na account so na me bona me ba Ghana Abigail ba kwa beje 300 million onu a say me ba wa beje 300 million no the bro mama wa bro mo 3500 o from my mama say wa bro 3500 it won say wa zan na second half na dey na wo abeje o kan je say there bi wa waje di ato ho people cho the na mama ni so ni me so e say omu no mo nyoko enko hospital ai mo na fesika no ti mama ye mo share me say ade no mo so ye odey say e wo mo na say omu no mo life na kwakwa ye say phone die wo kon ho a mo buafu na me so ni so na me so me di frefi e hwe de fie ko sa indi se wo ya sana na ase wo ho ye omo hi ti so munya kono so mo di obone nti oba na assignment e de 300 million assignment ne bio assignment so anya sa na tiade ane won na eboa me na nkasa kese won na eboa me to fa nkoto ma me se mbo wan ye isa aka na se ene so se la de ekwa ne kono so beboa me na oje ma me so wepa baby atena na wadanfo na won ne koy na mka se mu teye no no we mbisa na nhwe so no ne ho na ekosen na eho so nye na me lenki akwa na me de akwa no so ma won so okobu ono nso ka wa jini sika bi o de dwane enti mu mienu nyina esika o de dwane bukata o de dwane ko ye friend so mu ene se bebo dua o me mo tambo me dua me bia me mawura muntimi nkumi nti tutu mu to ma adwene am so black wan ya na aka ne bebo me o de fa me de chew but wan ya na aka dem se baba de ma me kunu so nya wa ma biem enti no ada enti na mokwa mo bresa no but still na mo try person mo sign ko hobiem because the wo kan de kwato wo hoyi na o san ka ya adesuade ma nka se nka ba Ghana no on nya wadwen se opese okobiem e na utwa mu sign ko ugigbe satan ananya sa ne ka we get stand utwa mu ko also e na also so okwa na wo say fa che won de na eho yie we ne no de ba ko pe na eho ne die man tin se ne biska be shawon na eho so na etua ka say 1400 Ghana cedis bachai yes 1400 bosome na how ye adwuma bia untimi nya sa 1400 no bacho menya wona eya na ase senka menya senka menya bi na maboss se mama bi se me won kra mienu kam se me boa memba na sa obetu kwan be kwa akọ struggle ho na benya 1400 na se ha so obe struggle na benya 1400 na de se okeka nya wo mabaga na skima na do so okeka bom se sen ya aya mon unfa undidi unyisu bi fa nto bibia o jana do ada koto okay na mo se do dollars you could stand for the $dollars Gujistan $dollars wait for Canadian you nti sa dollar ni eti na o se saba Ghana skema na we nya 1400 that is it is 40 million nti on to hwe o dadan mu free ekon mu free bom frama let's okeka bom mu a ndru afi na chese mu ayedu but we Ghana how 1400 no kra ebuso be didi ebusuya be didi okay nti sa na te de ne ho ne de ende ho boabo no kwa na ma me ne je fa ipe bibi fa ye ma me a no ko betuma ye de afi bibi okay nti wo Kuwait no wo say obi na de wo koye nti wo ye de na wo tuen pa chronicle wacho no ode me ko du ya 2 months pepepe na bisika me di ka je the first na me di twa ne ka odi twa ne ka nti na oni omuni asem bio e na obaye nti we ni twi wudi nti na ma obaye na na wacho dem na time na so mokwa time da so bachan 2 years aha nti na obaye nti wo be di sen wo Ghana sa na wo kokro ya stand twatwe obaye me beduru Ghana kra no me se me beduru Ghana May okay me beduru Ghana na me santina asia san se de no mu san koyi na me san wo metiko ma fa na obo me na de me ko Kuwait san ko na den na obaye na opesa wo san tu kwan no de wa try o mienu na wo so de wo tu kwan na yes successful no wan ko ne ho me ba choka chere me say
e me na me san anyem na se nko mo ye medicals ade na wan fa nko ye medicals me ba che ni nyeye enso me nyensen we de MP e na me ka say se mo ye medicals a ka wo be kɔ no na wo pesa wo kɔ na nko no de odo watu kwan mienu ne da ne de na nko betimi de wakwa akwa ye medicals ahwe se wonyim biem ana and na me say ne pana na me say me ne bi kuta me nsem ninti na ma e ma na ase na ba mu buwo me ho eh say no wantimi entua ne ka na ba che me me tua eno so tua okay e na wo bae nti wo bae wo free ho ne bae we di sen ba che me bedu Ghana last year October na bedu Ghana na me be wo kitwa no nti wo bae no mu ana wo ye wo ba na wo onyem be sen 7 months nti wo bae na nche bia na wo be wo ye okay e na watene mu ana hu number no TV no so e na na me ko fa di achiri e na me san be sene ko ajenko TV no so na aha wo de TV ni da yam bubo mu din aha na me san ko hu baabi wo so na ne number ne nam ho ti me ko ho na mo se me jana ngasa mu de wa pie inti gen na ma me say in case me san e beba bi ma me ngene number no na me ba ma be free no anti just wo hu no station 1 e na ko station 2 wo ko hu na ne number ne sign da ho okay anti just oh yeah na advert no station na wo nim company ni din but ene de mo de no ani so mo tro den gu ase ene so mo tro gu ase say one person to come opportunity no mo de opportunity you know nko a opportunity dey na dey to find opportunity to what travel to baby a person ko bia ne bugu ase countries ne bugu ase Canada Germany any US BPA na numbers ne be buy okay it also ne di nkomo be April no ma na ne di nkomo e na odi kan ma o scan ne niama e de koma no e kire yi no se sign for passport ne bra me nje o hwe ukona ukoye adwuma na the 15 year omo ye me na mam no beto nsu anu keke okay o ma 1005 ma che da bi ma fa ma omo because na me so ka se onye medical se me mu share me se da bi akonto pia ye because ukoku eta ye anti na wo de me ko Canada se onye medical se not straight nti ho na wa akoma ka cha se nkoyie se bibia no me koyie e na o se ne family brem me passport brem e se o passport na o je me ba che na me je e na ono se lalai what na o shebre so o se me de command no na me de me mani me di kan ho se me ni ono ma se me kodu ono na se yebo na ne makwima me fa me mani mo ya de akọ okay na me de me mani di e ma no ti di mani wie ye no no say asaka me next of kin next of me ni one man de ono so hembachi me sister would me don't know so number man no me try no so e di call ye eish etu o kasa tia nana nche de bi me ni na tem undi na tem nche de bi sa me come ya me so de boa me scan me nya time 5 on farm so de boa me farm me kodura me me kodura de o sika ke bia bobo me na me de oda ama me kaka o se de bi da ene wontimi nya ne sentiment se me so me baby e fa ho enti time be na osofo ne be ma osofo ne ko kasa but Friday na china na wotwe na woni osofo ne di nkomo say o je o passport enti sofo ne so ne ko kasa emboa mi ti on ma na sofo no me friend ma sofo ne kasa na o si oh en mana how o de blame me the sense ne sabe kan ene se mete ya enti ene so sofo na frɛ na na but en no na o so frɛ no sofo ne se no na o frɛ no kan yen se no se ade oji mi di chen wo no na na eska na me first kan ma no na me say obi a e fe kwa me ye boa o se me fa no first come man yo akoma mu nsam dwumadie na mutie yei na mo hwe yei wo Onia TV ye nua be ye nra soja ni bi o de awo bi kon o de betu kwai o ji 2500 o de ko 3500 we so bi de ne be ko na we so do ko en o che Canada e no se obeje o say 15 dey 15,000 15 million 15 million ye de ko Canada but o say omo eboa me ni sika meto nsu anu akwantoi obi afaso tu kwai wo krom hanti nkofo so ehu eno mu bu nkofo bukata me na me se metu kwai me nya ntu kwai fan passport ma me asese aye twintwan ye ni baby a o se afra ne sen Reverend Kwame no Reverend Kwame no o show yourself
Debi aso ofre wa debi aso bofo nyame bofo eni sa o kasa ma me je esembe sa na ya o ka kire ma me otimi fa ona ne kasa wo fun so a oh me nyame ni pa o ma wo ma sei me ma wo verse sei me ma bu school mu me nyin pa boni me nyewu dim ti me ye wazan me to wo hwe me mpa wo hwe debi abo se kasa ma me jan o gina wono ma o pe kon fa se ni patre kwa na ye kokora na be ka so mo so be ka wo ne nyina ye kon fa na no de spices it is say ya we nya nko eyi ekuro o se odo ko si Canada we o ye den o ba ye ya unya ntu kwan ya wo wa he se wudidi o ba chana me ye adwuma na me kasa na me clean school so o se cleaning na o se school run so o say nsuo dodo na ne tinsuo na o say no so ba che David enso because be ko na nkwana ko private de gugu tinsuo dodo na o use no de no na be use no na me use no so penesa e na we jai it is so ye de adwuma aje na me yare na ho de na ko da roma afi na ho ato etu ye de na odidi oh be ma na me ne won kula na o show ye de nyame ase se wo show ele se won san ka passport na ba ye den de me yan san ka mi san be sene ko jovio se funa ne san kire ma me ko ba me so de company de aye mbodi so for reverend kwame ma cha David o sofo no ena show ena mbesne ko mo aha na mo se jise mi kuta 2000 mi san ka passport ni jise mi kuta 2003 Ghana cedis ba cha na me de aba mo aye for from am nice o ma ye passport for from am this is o san kan we dia jise o ye passport na 2003 no wo bi me dan na ka me de ko ma han o dan ba cha o wo dan e we be do ma wa o dan ba cha mi am dan e mi fa da fie wasi mi dan wo ye ma me ti wo dia wo dem no ka de ko ma han na de ma han ya obenya be sen ba cha nka me de ma han ya menya se 3 years amenya be 4005 so obenya sesa kra wa chire nti akwantu de obetu ba cha me ni abele pa Gana ma fo djuma mo ame o se dey ma fo djuma mo ame ama fo djuma mbo na se ho kwa ma fo djuma na okoye ba cha won de at least menya de ma se obeya o kaka he kwan fo menya kakra de aba ara fo no mutiri mo oden ara fo do mutiri mo oden but enti ho de o nko ho enti se Canada na ope ba cha enti be bia ho ko no mo se o betime de wa ko Canada ba cha o maka eno so mo nje o hwe ba cha mo so o betime abo ame o mo nje uska for 2003 bra no mo nya passport ma no mo fa ko Canada sir omo ye sa na mani nyina okrom ha we nti omo ye ma wa okodu na wo de atwe omo ka omo koya na wetu na nde ugidi se ho de ho beboa pa chan beboa me pa because me ka me tati omo kura san wa ha se nti gidi se utie san kofo no so ye station ya say it omo de omo ye papa ha de omo ba ha nyina ye papa na wonya ntu kwan no ade na se ohu ato no on page me bi nye na wonjai se wo pese otu kwan pese otu kwan pese otu kwan pese otu kwan no ade ntia kana ade madam le bi miti pa pacho se dey pacho dey because ya juma bu me pacho dey bi se se dey bi tie me ko ya for you promo me ko ya obi juma sport juma so me 2 months no ntwa meka so wo hwe dey no ye dey 2 months so ma hwe se dey bia me sitie me nya kromfo ne ade ade so me ya me hu se me nya kromfo no na me jaye ade sa se ne ko bi foforo for you promo ade na wo jaye so me 2 months na ma miska se de na ye na o so wa hwe me bless am ma me hwe me si unyema yo bibia o se wo so ma me fast 2 months na me jaye na osofo no hwe mu ma no ehun sa kwantuo ne beboa wa na ba chan hwe mu ma mo se kwantuo ne o hwe mu o wani ba jo se ne beboa osofo no se akwantuo ne beboa ha ye o Ghana ye o se metina mo obi abedwojo me de ene nka ho de ene mo ne de mo dwojo me nya kakra be fie sa na wo so ye ti se ayi na dwojo na nye o ebi won ma Nyankopon na na wo se obo aye se what I say ni ba bia so na akoso a obehu na ma ne se ne mi tu kwan ma ba bedu me Ghana so obo ma wodam obi won ma yakuno ti me hu se Nyankopon na nkata se ne sa wo so a na o fu se jame sa wo so oh da bi fa se ne hu se yu ase no ye se akwanto ye tiri na mo afro kan ntu de o hwa wo tire wa akwanto but asa nipa na emu wa me nipa na emboa o
yo enti sofo no so o hwe no wo tie wo ade asem na wo ka ya frɛ na ye nya no say receipt so a wo so de ko send wo VIP no so a wo ni wo ho esa chintimi na me yale ntimi kai me de ne ko ma ni wi ade cha na me yale ade chi ya na yare enya no ane ma yare ye de nyo ne ma yare nyo no a wa yare say Ghana de obi aye bibia ye di show bi mu say bia de yakwa kohye no on de wa ma wa nyare yo ene to ne nkrai na ye wi ase se ye kopɛ eyi security service for ne akorehwe reverend Kwame ne ye de ma wo but number bi so o san de ma me number bi so fufuro so film number bi fufuro wo me phone so o ma numbers mi nu so phone ma number ba yo ye try a ni nyina ye nya on so te say ye friend number 059 059 bi wo so yo ene ebusia mon frɛ 059 bi wo so ne hwɛ sɛ bia na ne de ye benya na ye nkɔ ye nuanom onia TV for ho mo a mo hwɛ onia TV no so mo a mo yi telenovela bi ye frɛ no worries wo be hwɛ ewia na me nua efia tago not ho na odi ho nkomo enche bia na sa worries no ye de ba na wie ye na mo de general na mo de ye na mo de asemi de telenovela de Ghana ha omo be ka no krodo se TV3 ya na ye de ba ye ene ma ne ba gidi ewo kroma no mo se na kofo bi ye so mo ya agi aboso so ye mpene kra ye gi ye title ne back ye brofo de no na ye twi de enti onua ho worries koso wo honom enche bia ye de foforo aya to the orphans of a nation we meka reverence ya bakasa meka brofo ade so brofo no mo de abrami orphans of a nation enti inyanka wo hipa omamu anasa de ena ye de ebramo exciting almost say exciting wo besua de ewom so obi na ne nua ba ma yare na so bi nua ba ma yare na skani what say ne na obi abetina ha fie nya wo pese otu kwan no behwe fie oba ne se da bi me ko ware akokora bi na menye sika kakra na ye de ahwe mi nua ba ma no aware ne hihye ye mu na aware ne koso na ne nua ba ma no owo de ne koye eti aware boni oni ti ko shem ni nua ba ma nti wo tena ho anasa wo jai orphans of a nation eno na eba enti mu amhwe worries no ye wie worries na dabi aka say oh worries ko dia wo do fidie no koto ba bia akohwe bibi e wo kwa wo hu hia hwe mfiri honom twen ye de na ye san e de ba no orphans of a nation wo onia TV so na ye nyina ye sua de efrim na ye hu sani abrabo no sometimes sani aya nyama bi sitie no enko yie yanko ahoma no so ne ye ne ye nua sofo endi nkomo sofo pa cho me ma wa ha o hello me pa cho ho ye de edo na pa cho uni mo bi afra no Abigail Adoma so problem na Reverend Kwame me tio me pa cho Reverend Kwame a me tio yo me pa cho ye bia wo de nkofo tu kwan me pa cho yo pa cho unim abayo bi afra no Abigail Adoma owo kuma se pa cho yo me pa cho unim no kwan be so I don't know me tell okay yo ene me kasa fi Akoma FM ena onia TV odene nkomo bia beto yanim sa wagene passport sa odene tu kwan akonto no se won ko biem odene passport a wo se ombre uska sana wa send this kana ma still ne passport ne san kan ena odene asema beto yanim ne ya fra wi yeah ma the number one mistake one the number here na sa wagye so so ya Reverend Kwame odene nkofo tu kwan Reverend Kwame odene nkofo tu kwan in terms of fun. Na say maybe so say I also want to confront to kwa o ya Reverend Kwame. Hey. Reverend Kwame. We gwan o. Etiefo so mahu. Oje so Reverend Kwame. Wo di confront to kwan. O say ai. Wo di Abigail Adoma. O say ai original passport dey o say your wrong number. O say your wrong number. Inti e yo no a yo wonya agisu ya ye hu so number ye adwuma de anya gise ye so de to block nation na ye be hwehwe
na ehu baby awo ai just all the two block nation now the fire number see entu dwa akwantuo mu nsem no obi abetu kwan ya monye careful na nkofo de mu bedwane sa we the reverend ato ne ho so na odna no na ode dada nkofo mu betu kwan eno no 0243114497 0243114497 frɛ na oni yendi nkomo akwantuo ya nkofo be so mu tui ya kwa Power Specialist Herbal Hospital. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis A, B, C, D, E. Uliva wahrawa ayekesiye. Usisi unai untimi enante unkotodwe nini na kwa Power Specialist Hospital unompemu ebubu uwa company adye na umbetu asiye ede ambao. Kumase omu ofeyasi Lake Road omu ben Jasbro Filling Station Accra enso omu kwabenya ACP Main Road wana omu Takrade omo Anaji Estate omo ben Anaji MA Primary School no kwa honom omundro Food and Drugs Authority agiatum eye edroya herbal malamix wenya malaria kopebi ena herbatin herbal mixture ena powder eno so boost immune system no edema jiriga herbal mixture eboa ema mema mondam nsem ekoyie cough care mixture obowa na okokoso ayetwan ya ko na kope enu bi nanom na oho ento na edroya herbal tonic eno nso wenu matoa na wapebi anom fra wamo ewo 0244 544422 0200383831 abi Sophie wa Jesu so se nyon wa se be ndey. Hello, good afternoon. 1937 line in your 1937 just outside Frey Bium 0243114497. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hey, NM send the network na nkokra enkoye TV ni nyina tete ko ya fe na eba. Me charge na ye ma ye tisa so de age say wo sign Frey Bium Abigail. Say sofu ye hu ni ye be ndey. Hello, good afternoon. Hello. Sorry, die. Mama. And then they just saw the last one, the one you call Reverend Kwame. I said, I dear my. Oh, sir, Reverend Kwame, it's friend one. You know, it's maybe his friend one. Okay, Reverend Kwame, what's it? Aye. Now, oh, friend one, okay, passport tickets, what's it? Now, we have the Abigail passport ticket, I didn't know it online. Aye. But then I online as well. And the Abigail, but I said, I'm going to the number, over to the number, and I'm to walk one place. My dear, it's not my window of the Elizabeth, and you could go to the man as the morning day. And you are in school, you're not going to know. You are in the Philippines, no one other than not in the baby. There was also other than one in the baby. And if I'm upon now, and show more, I want to be as I do here. You know, you have one, you know, you do the German, it doesn't matter. So don't tell me, maybe I didn't see a ebi awo ti pẹ̀lú ọkọ̀ fọlọ́ yà mímú ìwé ni lọ́yà mímú lọ́yà di lọ́yà nínú àná wọ́n yẹ mímú tí mi jẹ́ máa ń gbé ọ̀sẹ̀ ọ̀nyẹ́ rẹ́vẹ̀n ọ̀nyẹ́ passport à ìbàdàn wọn fọmọ nọmba mẹ́tẹ̀ mọ̀ bí wọn kọ̀ wáyé. Yóò yàtí asọ́rọ̀ dà yìí náà ó ti asọ́rọ̀ dà yìí náà ó ti rẹ́ di bẹ̀bí wọ́n fọ̀ fàdírù asọ́rọ̀ dà mú wa. Hello, good afternoon. Good afternoon. Ìpàtjọ́ òdi ní bèbí àkàsẹ́ fi. Ìpàtjọ́ ọ̀fíìsì àjọ ìlú kàtẹ́ sí. Officer. Yo, Pacho so kasa fi hin. Ko saba Pacho yeti o. Yo, me tete ki na se. Ja pa ke chuo wa ta de di. O pa ti ko ko amono. Na chi da ko, o ta ko de di. It's a house. Or can't say I have a dear. Then why don't you? I hope the time to Musica. I think what topic who will do that? A wrong line. Because the time is here. That could be the whole you. You. It's not
Into your hofo. Hello, good afternoon. Nana afternoon, now where there? Nyami adum, pacha oswe. Yako pardon who you Yo, pacha okasefi impa. Yo, asantima pon pacha yeti o. Nana, unse no me can say. And again, Nana yeti no. Will be with you one or the one case if you want, will you go from Cacadia? No, Pekuni Eddie Joe. And then you will nip on the baby, and I'm just supposed to be not presented. Any TV I would drop. When you blue skirt a clear beer, now we may advertise who call a human for whom, 30 say. When you're born the world, once you want to have money, it's your more. The woman can I hear your fa. The TV station, one day could take a picture to be, you get the good TV show, now you share all read the travel and so, what on the clock, what you will say. Now you announce you do much in your community. Now you're so me. And we have a career for your way. You can see the woman in that hole. You might need that so big to give you grandma. Yes, you should. Yes, papa. Yes, you should be any end that hole. Hello, good afternoon. Good afternoon, Nyamia Domi, where you patch all Casafi fan. Me about to pay the Amansian too. Really, what are you doing with me? Because it's too full, so yeah, that's patch you. Hey, I am a tech you of and it can. My friend, I want more cassette to do so. Yeah, that's it. Then there's a this year, we should say that we are say but we should say that and remember a corner, you never as a Biara and then so yeah, and the other little battles, Nadia, and we did the other. If you say you ain't doing plans as we so, many and say them, yeah, they mean like more apple for corner. A problem is saying young from Pesa, and I'm ready to access the minute and make for it will be. And to be all shit in your no team program. Omen and in the I'm about done. Yeah, that's papa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Mandy. Aha, Fed your line, we are papa, 1937. 1937, Ghana, baby. You, young quiet in Ghana, baby. I heard your quiet. Young Cobby, and they won't read the Ayan Albert Niger. 1937, they won't read the Ayan Albert now. But I am quiet. You, that is the project. If you are plumber, you, if you only say no, I'm sure call you. Madonna, for a Ghana, Hano. All the guys are senior for career, you take Daniel. Only say, okay. No, you don't Ghana, you don't take Ghana. We're ready to say, for pizza. Yo, 10 now about a different for young quiet. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Patch away. Yes, I do. Yes, we are patch all Casafi Udin. The patch would be at the SCMS, but that's a Chimaco. At Chimaco Quas, Mefia, patch your uncle. Oh, now it's a papa. So, please, I do not watch it. Aha. No, to just a pay, and a tomorrow. So, we get run out of the time, send the aye. Yeah, that's papa. Oh, criminal papa. Oh, criminal papa. Reverend Kwame travel agent. Hello, good afternoon. Good afternoon, Babo. Nyame adum, patch also a udini baby akasefi. Jones, stop crying, patch your yetio. Okay. But very important that I got a book. As your book will Mama, can you go and aye, so yeah, where your first strategy, second strategy, no, you have another strategy near receive now. Yeah, that's Papa Panyamin Shaminia Bema. Hello, good afternoon.
Kaswa. Pacho Dini Mante. Portia. Pacho Yanko. Yeah, for the pan number into Jawo. The number never to jump off of my friend, and you just said the mother say, I am phoneless. You might say, yeah, police are back as if the number into the number never to Jawai. Eh, some. Yo, yeah, that's a Portia. I mean, a chance. You ever bear 2 calls be na yeah, come on, no, abba area. Hello, good afternoon. Yo, Portia, hey, Mr. Portia, Portia, afraid if you can sweat in the room. Say, Pacho, yeah, any day. Yes, Some day, yeah, some pan. Page out here now, near me. Now, you're young correct. They say, just say, yes, you're correct, or this payment, you. Si ekope 2003 na wasan de tu kwan yo na won tu hofu e wa akwantu no akwantu your talent Juma na me ya na ejojo no doso na wa pa bibi na wa fa onsa ye se bia betonton ade ana bibi se nya obi ana wo se oye obi adwuma ma no e no de won dwen ko ho me so na ma ton ne ma santi me se ton ne ma bi on person be sen ton na o ton den me ton pe tandri anka fosu bibi na mama so ma pampam ai tam na nyama so bi da otam wa ton bi da na wo dan na wo papa dia ma no ka wo dan ne dia na wo pe bibi nsi animu se wo nso akra na wo pe bibi nsi animu na wo nye no kakra na akwanto kwan papa pie ma wa na wo nkoi ya semu safo no ni nyina gina safo na onim ye fie mu ensem nyina o sofo ya se o kono hwe ono ye friend sen ono na se wacho se ono ye friend sen ye friend evangelist Kojopoku eni evangelist Kojopoku yes so Abigail Adomaba tunofo sa akwantuo no ma akwantuo ni interest no emra from na on sha se enye bibi kakran na wa bo osika no so ate ase na wonya osika ne dia ebe ubetimi akona fa passport bra na akoye adwuma no atua ka ne dia wan hwe yi a ena ba akoka ye no na eduowo ne nam ate ase ye de ya femu dia ye be ya ye de be boawo na won sa ka passport ne de ye be ye ate ase but wa so e ma akwantuo no nko anya se wan tu kwan ya wonye yi you get it na wo de nyame aye wadoma won tua rent ya ye tua bi ya wo ofie de pe bibisi animu na won so akra bi ahodin ni ho on so akra na de besi fie ni na betonton ne kakra na wo boa no so ehu na wo tutu nti evangelist abiba ye so tunu foma ye wai na ye fa ni wie ye da ase ye ko commercial break abase say ya enyi we fidie no emfree ha Mido, now then I want to why stay for Sano. Eh, ono kwano no. Jama wa bre. Akos, seni ya mensani mene muche chemeno. E mwa yiti triti. Mentumi pon sorry. Uhu ne nwanwa. Eno mi free jomba ina mi kache use. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansana wakoda. Mi hu ya ne sawada. Sawanom. 3P garlic mixture. Ema moja edu mwofu saneno. Echeyi. Natural garlic papebi. Eni ediaye. Aha. Nano na madam fukofimpo kache me say. You work natural health for bi bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Wuko tojene waposo na asori a. Wu complain no. Sa wonum 3P a. Ebe jane se hu. Edroi enya mapi. I have Betty's kitchen. For 4 party no eba so afi so biem. 10 for guests. My Betty edwuma bi waka jetia. Freeman Hotel, Edum Police Station. My dear, say bibia we bia fashion design, jewelry design technology, product design and entrepreneurship, digital media and communication. Ko
na kwosua de yama diploma certificate and as degree na woso de wo ho na nka se opese otu kwan ansan na wa yeye wo ye adwuma na wa school na de atai ho nti no obeye ni ye eye Asanska University College of Design and Technology July ya aka to ne bro na aba na wie yeye omo ye admission sinti afei na wutie mi a empa ho kọ na kope admission forms ni bito na kwaje o certificate diploma and as degree omo number is 0540 124400 na ye call Dank Herbal Complex Limited honso eye baabi a wokwa ye di infidie ehwe oni padua mu emma ye di infidie ehwe oni padua mu emma na ehu yare a etete wo emo akra betina oni padua ni mu na mo apɛ ho aduro e di ama syphilis gonorrhea de otu ase te e di ma omo okumasi pechi number 2 owo Ben City Life Hybrid School from number 0266 593330 0244 017556 na one omo endi enkomo na omboa ontu yare ase emfa emma ye call Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder ya tadwie nam so ye nam kwa ho ama ya chichiri eno mo se de mo wi aya mo nwi ni yie mo wi anu ma pro chire ni ama na ebo ni pedua no na mo apro agunti ye be ye ne powder una nsuo hie kakra bi de enye hihie de sa trema baako nsia o se aya ma ni mpi never pa no boss anopa na wadi enwumre na wadi we ya tadwe a ye di o se ma waduane enye waduro na entu oyare ase emfa emma eboa emma oni pedua no eyi ni yie o pressure etiso edmaw wa ye kese abroso a esiesi oni pedua no ma etiso emma o kese no ejina se ne wo se esi ejina tetetiri nyina se ori atadwe a se obema na ejina so ani se watenka na eye adwuma ani oba bema Kopebi Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder na eto baby obekọ supermarket bia obekọ okrom ade ubenye bia to wo Kumasi na de ohu baby abekọ a oba ya ye ha Akoma FM he ya ebi wa ha eja Anthony oba na otie ni mu ho no ababa betobi opedodo etu so dia na afre ye number 0200 777277 and answer 050 408862 na yekowie ewo Good Morning Herbal Mixture o sori anopa na oni ahode a ye chia wokra na obu afu kope Good Morning Herbal Mixture na ntu yare wase nyina emfa maw ohonam duan ba bia ye oye bia pe Good Morning Herbal Mixture ni bi enomoba obu sai maye ana disorders na dawson eba na je se next year ansa na ba ko bia sia ba betwem ni nyina de how ebebre oni padua no kope Good Morning Herbal Mixture ni bi na enom ye doctor 3 days friend no 0246 594117 mo amowo new adubiase ne be kwan so no first over the counter shop or Atasin Kwanta honorable Sakode or Atobiase Bucket Mr. Kwaku Drugstore or new adubiase Mr. Jebi Drugstore or Fum so and Francis Mensa Herbal or also new adubiase ko ne kope bi eto ne faye wedjuma na oho ento Good Morning Herbal Mixture na afei 5 minutes ni signal me no 5 minutes na ye kwaye nim ma me sha say free Peggy wo Peggy na akwantro nkwa na yetu a ibe yi ana Aunty Bea yes eyasem enka yetimi bo amachi dede nwum ya nke ye o sansan kroma mo hwehwe ma ye wi a ibegbo etwato ono onenam akwantuom adwuma wo ye sa netie onam nkrofo nkroso enso emode nso da bia wo so obekọ ono no onim okay Aunty Bea odi so okowie mu aye hia nkasa won tin se na no nipa miensa omu nipa wo no way onkofa ni ma omukoya hai mo so amma nto mo sa fa another set 3 sanko bi mo so mma omde ombeba sa okay yeti ombeba me kwase nko omde me kwa nka meba ombeba okay koma yeshi me nwe na asem ya me ya na Aunty Bea minimo first ni esi ye free bi shafa nipa no gese bi ono na kwotena se mo to nse de bi not bi afa wani so ba enna minnim se omo ye bi bia chama so omutimi di ni nipa bia dun se nipa bia bi se microsem me kasa minnim de no musi ye no ono kasa want to know wa dwuni nyina kwa di ne wonom
reverend ye rade papa wo na mane o wo na mane se papa ka so ba ne pa anti bi e ba yiri o e ka me akoye se ye gya so fufuo di too much e di enko ne che se we so fu di e di tem se we ye nyame nipa e de ba de reverend and then reverend say nyame nipa no na me ken say ye nya te reverend ne pe na che say ye fi say nipa ne de oni nyankopon tem ye tietie ye de na ye tenten ma mi na wo deceive wo bibia ni wode me say nipa wo nyame nipa oni osofo ntem ye tietie na wo de oni nyame bebia wo bia nyankopon wo ye fa hye tiri mu sa okay enna sofo we de enna sofo we de enna nyame nipa na wadwuma wo se wo ye nyina na wagya na wo kwakwa support nyame nipa adwuma wo ye de woni beto de na ma wo madi na de kwakwa masofo ekoma do na sofo ne magukam na wo nam fom e bia de nko a na nyame fa na wo irade mboaye wo so fa na se so fa na dwaye se do fa na toilet na wo now our friend no shata de bay danta ana say na osheboso shots ana kabani slate and then ye ma asofo sam ni di etiri mama omu bu ya je se nipa na buwa wie so waka say we reverend unim say we de nyame nipa so wei ye Ghana hani sabio ye nyame som ntino obi ka say ye sofo a so Aunty Bea na me kan say yamma ye ni for so the reverend to omo so a omo nya asofo na omo say nyame asofo papa ni na me ka say yamma ye ni nti okay yamma ye ni nti omo de di ya chebebo okay wakotna VIP na waso ye hye wo tu kwai no na afu wo hye ni kotu kakraka emu tutuo wo tetente so gu so obi anya hunu Bible kaya osem ye nyame nipa obi timi cheche ba mu kakra bia osem ye nyame nipa enye ka Bible kaya ka me to metitwi pa metima kan twa twetwi me nyame nipa wo ye nyame nipa ade na mo bu wo mo ba ye adwuma pa no ho no mo Aunty Bea ebi mu de nyankopon hyeda fom a ode ne mu sire dware wo mo a wo mo ye adwuma pa baka kra ase wo mu nyina right ase wo mu nyina ewan enti wu hu aba ye mobo passport ye ton ana ye ton ana wo ba ye ne den a je se wo disika onye travel to agent bia o saa na wote ojeje na me beka me bi na me anya ntwa de na me pie to ka hono wo de me beko me si me nya ko because me nya 15 million ni bi fa me nya mama ni so so a was je say wo 50 5 million me 5 million mema 200 what the 200 fa na de bre no so atwintwan because on fa 300 cedis ni ma on fa manana na nso be no mo de ko okofo po free nkan abakuma se na ni so be no ne nkofo ko no na on na za no fa ge na de bre na me eye me tan kwa ye mabufu ade na mo tesa okromu anom don't do boni blame say nyankopon be mo aten o Aunty Bea nyame betwe ka 11111 so we refon sa no kai wo de o kire bi da ona so abro nkoyi a wona na abro bi otifie so na ayew enso na wonim say wo boni na wo di free ahyase no eno na apale ababedu sesedre so wo tie ye a yesre no menim say sabre wo tie on forget na de Akoma ni onua TV e dey ye odbe kwa on forget na de mfama no reverend kwa for samudin nyame enum no kware o see a friend na we me kan reverend no wa apostle reverend ben na avram say reverend kwame ai reverend kwame woni ko fo tu kwan ai woni me Abigail Adoma wrong line on so waje so ewi no ho no ka say ai onim no aha so enti na fe de o say fan passport man na say wrong line den na fe de number ne be wrong line okay am say kakra mpesa me kan say Bible can say bi e mika osi ni papa sa na de otene eni nipa mu na ne otene kra no etese nkasa aban oh nipa ni bi wo ha o mama asofudie no eho agufin papa enti eba no say ya am obi abie na no a otime kaseti asofu pepe so atase nipa ni bi wo ha o munya asofu wiase ye wo nipa nyame afre no ana ye wo nipa bonsam afre no ana ye wo de ono afre no ana ye wo de ono ankasa afre no we de ono na afre no we kwa nya bonsam afre no so na ensema ubisa ni ensam miense edikan nyina no o se ai eye den ana oti onua TV te Akoma FM sa station we ebonkofu hu papa yes o tie na no hu say it's a wrong line so enkoye dia me pesa me ka kire me nua bai ne say
wiase enya akwantu nko a na obi tu a oyeye right ebre bi obi ba me nchen oni pakro so pese otu kwan wa try for 10 years wow okobi ayem favesa man me reading the star na me ka chen say akwantu oni nya wadwuma na Awurade kasa chen say tena Ghana ha na ebre bi bedu a omo mbefra akwantu mu aba no wo na obebo omu bosen a ama omu di akoyi omu nema asedan kanya me se wotie me na enne ono ankasa bie ne bank wow so atiase na minim sofo kro na odi bibie wuru abawe adwene mu se chenchene a abawe tu kwan a no bedi ono ankasa de hyeri tirim se gi so tu kwan chase unse de wo kan bia no onye na adwene se da bia kwanto no wom Ghana ha no kra no a wo so won pa adwuma anya ne da o wo so ni ti odi agro beba abrewa wa ha wankasa mu na mo ya agba abrewa kra dada so atiase ana wasade nsem bi ewura wumu ana chenchene a wo pese wo tu kwan ade e ba na ha no minima de ha no because watena se ama mfomfom adan na kwaye o passport pa so no so o passport yira de a eche se wa yira o testing just oye foforo ye serious enu ti na nani abere no che se passport ni hia no pa ana no so aye na dwen se on kura obobo boss onyara eye kura udi agoro na opentem no ampenya me akwankyere na okohwa obekwa kugu ato it is a sister we se sofu bi ana amena futu di ana sofu no onsan hwehwe mu yi no onhwe sa kwantu a wotu no ebeboa na because me hunu se aye se bibi di sister na chi a still ano ono de opre obeso otu kwan we are senior kwantu nko a ana otu a ema odi Reverend fa number ni to join no location Awurade adomo a memenda okay me ya sorry a me tenase aye counseling consultation ewo Kumasi Airport Runabout Kings College and Kings International School tenase from Ahomache 5 o'clock na mapon 12 o'clock oba manima don't talk oba the odi babiano Awurade na meso mekani nyina kyerɛw ade no enkoya ye de ade na chiwade ye beka no etimeton safro bibia wade bi ayera nhunu bra men kyerɛw ba bi wo ho nipa bi wakwantu ote ne nka kye so awu so ote ase bra na men kan kyerɛw wo ye adwuma bi enye wadwuma no bra na men kyerɛw wadwuma wo ye beboa o bra so sɛ wo ware ne kwansi emu ato ba bi a ho kafo wo no bra na men kyerɛw ne ko ne kohyia no me ton safro memenda ya sɛ memenda nya nui na wo pese wo hu me a telephone number okay 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverend Sia Apai life yo yanko minia bema pa J na ye ti Ghana ha ye say the my mo bro hey Aunty Bea the obeka sa akwantu nya bia no boa and dey no kre akwantu nemum yes akwantu oboa nipa bebre okay yenim nkrofo bia ye ne omunya na hyase a na ebiti akwa no mutimi high dan but omutu kwan within few years omo bisisi dan ene koko assassin ho bi edenya da ne guarantee ene adwuma okopa protocol ye beju sika kase asan de adwuma na ye den ama obi kuta certificate pe adwuma pa onya because obi a one de enya kwa chase kam afa no obre akwantu de nemo ye wa akwantu ne wa akwantu okay ye wa akwantu ye okrobi wo hono ma ye nkom oh but esa so mind mo ye denti no na amafutu kwan konkonko bi so obetimi fa from Libya no do Spain we fa from Libya no do Italy enye de opere no but situation na aba no de sa na akwakoye de akwakoye akwantu for now the ish and the soldier for tu kwan nurse for ko doctors ko ohene yesi a yembo na konya kro no ti kro bi so yesi no o chabroche na odi hene no ma no aba fam ba ko no ya no sa de kesi a no tutuntuma no aba ne na ma paba wa sa ko odi hene na bridge eti no just say ade ba ko se ye hye no so ne say no obi ka radio ni media for asem say no obi di aduro ebe adverta ye pe FDA approved certificate hu say ya gia tum no enka so obi di travel and tour agency bi ba
so oba be adverta sanya ma no osen komo so hwe check it authority be approve ya say be from foreign affairs and say be tourism ministry ama obi a chese adwuma na wo ye no udimu okay ansa na adverta be koso aye dem akoso but most of these stations no because of sika o mo penti no oba ya travel and tour emfa ne waye afi no gidi onya o radio station no mo de check o ye also ohun stations me no yes gidi onya onum say ade ye nya beto hanko ade papa no akono akoye enti disappointed pe na afi akoye ensem bebre enti oba ne de make the passport no on twachire sawe hu on twachire no onya foforo ai on twachire because otwini muta passport ko ebewu ewu abesa ye foforo but on fa ne say ewu okay na onya foforo na onwini hu yie akwanto no onwini hu yie so say ko bebi o say ko ni biom dia emmoa no so da no ka say sa areas wo ni nya din a ultimi nko ho ultimi say you okay so oba ye so say aso yare onu ma de kro bebre ko mo de yare na eba wa bedu awie no na fe yare na manifest obi so wo hanu owu ho say ne o ka no me metu ne fo on pe ayi bi nsi area bi mpa nwo mo ni kosua bi ama papa hyehyehye nyame ando wo papa kra ma dan BBC animu na ye na kwantu na mantu kwan ende ye de but onye bibi wako bia na enya nyabote no we onye skase den obisa kwa me yakogie di I'm telling you kwantu ne didinity yes onye skase den no so santi sesepe obisa maso we be ba hono na connection men edu sika safi na nyama ayama omo ne mpaye ye omra apamo na kwankire no resa kwantu ne ba bua na is clear seki enche biana spatus anwum na pegi boy no hwehwe mayen na yo enti afa ntwem asa na mabaye birthday na ya kwantuo mu se ye fie yenim bebi a yebewu yada yenka se akwantuo enye akwantuo de wo fa do kwan so na wo kwa eboa yesremo se obi ka se ode wo etu kwan a empre wo ho emfa sika enkohyem hwehwe ansana udu sika anasa o passport mpo e de akọ na bia ne yeni abayi de say reverend ye ni bebi onenam ene akwa ne passport yi kra de ama no agenyame ebam akwanto de se ne nyina ye kan ye no eye na ansana obekọ no hwehwem na hu se wo kọ no eye ne kwan paso na ye nyina ye ni bebi a ye bewu yada say ya akwanto say ye fie na mom so be twawa di say na wase akọwu akwanto mu de ankatena fie heya na tonton eyi papa je so nya nwa mu bi fasini fie nanim na wonton na nwa mu fo nyom nye skata wo ye chi hei onya 20 cedis anopa untimi ni anwa mu ya ko wish happy birthdays na yan sorry jumadie no eso de edikan ekọ ede ama Mrs Mabel Owusu ba ne kyereme Mrs Mabel Owusu ba ne kyereme o cha de ewosunyane senior high school we efri wunia bema Justice Opoku o se omawo awodapa nyame enhraw na odopa de etosu mienu enso ekwa ama Mrs Felicia Tufo CEO of Heavy 7 Restaurant enyasem kitwa Mrs Felicia Tufo CEO of Heavy 7 Restaurant ewo Old Tafo we enso efri wodofo wunia bema Opoku Justice Corner ho o say omaw happy birthday enne miami niaba Mrs Takuma ena eye mi makeup yi ede ma mi we your friend in-house makeup artist o ya de papa glam by mami esi ono ena esi ye ho fefefe a ye de ababet na o pa obi obaba fie wo school mu ene graduation ye beba su mesra mo frɛ ye ni abai na o mesiesie mo ho emam eye glam by Tina frɛ no e was 05444 66280 glam by Tina ono wa ne fie ye nyina o ye makeup no na ye de aba ene ono ene ye wo call baby graduation o call ware de wo call ye bia opese wani meda ho ma o de frɛ ye ni abai Tina e was 05444 66280 na onsiesie wo ho na fa kɔ baby a ukɔ bia
production team members no Nana Bila Kantanka, Madam Faustina Derry, Spartus Kojo Sakwade, Beluchi, Nana Yao, Omo Enedi Oko Infidating Time so streaming on Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, and when you know what the end in Nairobi. And na your mic here, ma would say a sound, no ye name we ye, then we ye ram, and see a Imano Kwame Vadi or no, and also a mic here, check here sound, Libya, Ede MIA. Reverence here, a pie life, Oteninka, Papa J, Oteninka, and a Peggy, and so Oteninka, Echna, Yame Duma, a easy Friday. Easy Friday, the day say I know on the two forms, it's the topic now, a day, but catch on you say, on fan to hold before it's now cry, on fan to hold before it's now. Now you do come easy Friday. Mwa mo share ye, mwa mo tie ye, mo comment afa me phone so ye ntimi anka ni nyina. Mo nyina ye chiobia. Me ntimi ko di. Ye chiobia. Ye from me Aunty Bea, Beatrice Biogabra. Me sorry, little we rather them ha. Na chese spouse for no eba. Enyi we fidie no emfem free ha. Ye da mo nyina amase.